우리 기도하고 시작할게요. 자, хамтдаа залбираад эхэлцгээе хэвлээ. 살아계신 우리 아버지 하나님, 주의 은혜가 감사합니다. Амьд их эзэн минь таны нэгүүлсэлд бид талархъя. 하나님의 은혜로 말미암아서 우리가 아, 예수 그리스도를 영접하고 그 은혜 안에서 지혜를 얻고 그 은혜 안에서 세상을 구원할 사명을 부여받아 싸우니 감사합니다. Эзэн минь бид таны нэгүүлсэл дотор эзэн Иесус Христийн дотроос авралыг авч тэр ивэл дотроо мөн бид нэр танаас үүргийг та биднэрт өгсөний төлөө танд талархал өргөе. 주께서 베풀어 주신 그 은혜를 따라서 이렇게 신학교 공부를 통해 진리를 깨닫고 또 그 말씀을 또 다른 영혼들을 살리는 일에 이용할 수 있는 은혜를 주셨사오니 감사합니다. Эзэн минь та энэ нэгүүлсэл дотроо таны үгийг сурах боломжийг зөвшөөрч бас энэ үгээр дамжуулан биднэрт ойлголтыг өгөн мөн ойлголтоор дамжуулаад өөр олон сүнснүүдийн төлөө та биднийг бэлтгэн удирдах өгж байгаагийн төлөө танай талархал өргөе. 가르치는 자나 또 받는 자가 진리의 말씀을 잘 깨닫도록 주님 도와주시고 Эзэн минь таны үгийг дамжуулж байгаа, өргүүлж байгаа, мөн таны үгийг сонсож байгаа хүн бүртэй хамт байж танд үүний үгийг ухаарах нэгүүлсэлийг зөвшөөрч өгөөч. 이 말씀을 가지고 주의 나라를 세워나가는 일을 잘 감당할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Энэ таны үгээр дамжуулан таны хаанчлалыг хэлэхэд та удирдах болтугай. 이 시간도 주님 베드로 후서를 공부할 때 깨닫는 마음을 주시옵소서. Эзэн минь энэ өдрөөс бид 2 дугаар Петр ном руу орох гэж байна. Та бас энэ цагуудыг өрөөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Энэ 오늘은 베드로 후서를 공부합니다. за өнөөдөр хэтлээ 2 дугаар Петр ном руу орж байна. 자, 먼저 베드로 후서를 공부하기 전에 우리가 베드로 후서에 대한 어떤 개론, 베드로 후서가 어떤 책인가를 먼저 살펴보는 것이 중요합니다. За хэдүүлээ шууд яг үндсэн агуулга руу орохоос өмнө за 2 дугаар Петр номыг одоо бичсэн утга учир нөхцөл байдал энэ талаар бас жоохон бодолтож үзэх хэрэгтэй. 베드로 후서의 저자는 사도 베드로가 저자입니다. Энэ 2 дугаар Петр номыг бичсэн одоо бичээч гэх юм уу бичсэн нэг нь бол мөн Илч Петр байгаа. 자, 여기 베드로 후서 1장 1절에 그렇게 써 있죠. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘이요 동일하게 보배로운 믿음을 우리에게 함께 받은 자들에게 편지하노니 이렇게 말씀했죠. За тэгээ 2 дугаар Петр нэгийг харуул энэ дэр гэж байна. Иесус Христийн боол бөгөөд Илч Симон Петрээс бидний бурхан ба аврагч болох Иесус Христийн зөвхт байдлаар биднийхтэй ижил үнэтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүст гэж бичиж хаягдсан байж байгаа. 자, 그래서 여기 베드로 후서의 저자는 사도 베드로라고 하는 것은 이견이 없습니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол хэдүүлээ эндээс бид нар бас Илч Петр бичсэн гэдгийг харж болж байна тийм ээ. 베드로 후서에서 이렇게 글을 쓸 때, 편지를 쓸 때, 그 편지의 그 내용 속에는 누가 이렇게 이 편지를 받는 수신자들에게 이야기할 때 베드로가 자신이 편지를 쓰고 있다고 하는 것을 1인칭 명사를 사용해서 이야기를 하고 있어요. Илч одоо жишээлбэл Петр Илч Петрийг болохоор 네. За Илч Петрийг бичсэн агуулгыг харах юм бол ер нь бол хэн бичснээсээ шалтгаалаад тухайн хүн өөрийгөө одоо нэгдүгээр бие дээр буюу тэр ингэж байна ингээ хэлж өгдөг тийм өөрийгөө илэрхийлж ингээ өгсөн байдаг. 또 베드로전서 여기 베드로 후서 1장 16절로 18절에 보면 사도 베드로가 예수님과 더불어 이 변화산에서 헐몬산에서 기도했던 사실, 헐몬산에서 기도할 때 예수님 변화된 그 모습에 대해서 자신이 목격자인 것을 고백하고 있는 것을 보니까
분명히 베드로구나라는 것을, 이 저자가 베드로구나라는 것을 우리가 객관적으로도 알 수 있습니다. За тэгээ харах юм бол цаашаа ингээ 16 дугаар ишлэл дээр тий ингээ цаашаа агуулгуудыг хараад бичсэн нэг хэсгүүд нь харах юм бол тэрээр яг одоо нөгөө эзэн Иесустэй хамт байхдаа түрүү залбирч авах үед нь уулзж исэн тэр агуулгуудыг идчихсэн харах юм бол яхаарахгүй энэ бол бичигч нь Илч Петр юм байна гэдгийг бид нар харж болохоор байгаа. 그리고 여기 베드로후서 3장 1절에도 보면 음. 사도 베드로가 이 두 번째 편지라는 말을 합니다. 그래서 여기 뭐라고 써 있냐면 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이 두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 이렇게 말씀을 기록한 것이 있어요. Тэгээ цааш нь харах юм бол 2 дугаар Петр номынхоо 3-ын 1-р ишлэгийг харах юм бол энэ дээр Илч Петр бас дахиад 2 дахь цагтлаа илгээсэн талаар гарч байгаа. За тэгэхээр хайртууд минь эдүүгээ би 2 дахь цагтлаа та нарт бичиж байна гэж хэлсэн. 그러니까 이 베드로 후서가 사도 베드로가 수신자들에게 보내는 두 번째 편지라는 것을 명확하게 알 수 있죠. Тэгэхээр эндээс бүр тодорхой харагдчихээн тий. Яхаарахгүй 2 дугаар Петр номыг Илч Петр өөрөө бичсэн байна гэд нь харагдана. 또 그리고 3장 15절에는 이 베드로서에는 바울 사도에 대해서 사도 베드로가 언급한 것이 있습니다. 우리 네. 사랑하는 형제라는 그런 단어를 써요. Илч Петр энэ чинь агуулга дээр бичгтээ Илч Паулын талаараас бичсэн байдаг. Гэтэ Илч Паулын дээр бичгтээ юу гэж хэлэхээр бидний хайрт хамтран зүтгэгч гэдэг утгаар бичсэн байгаа. 자, 그래서 어떻게 보면 이 베드로 후서의 내용을 가만히 들여다보면 사도 바울이 가지고 있는 사상과 어떤 문체가 좀 비슷한 것을 여러분들이 좀 느껴볼 수 있을 겁니다. Эндээс харахтаа хэдүүлээ одоо бичсэн тэр өнгө аясыг нь харах юм бол Илч Паулт тун төстэй бичсэн байгааг харж байна. 또 이 기록 연대는 베드로후서의 기록 연대는 지난번 이 베드로전서와 비슷하게 AD 66년경에 로마에서 사도 베드로가 편지를 보낸 겁니다. За бичсэн он тоолнд харах юм бол ер нь нөгөө 1-р Петр номтой тун ойролцоо гэж хардаг. Буюу манай эртний 66 оны хавцаа бичсэн гэж харж байгаа. 그 베드로전서 1장 1절에 보면 사도 베드로가 보낸 그 지역이 어디냐면 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 요 지역인데 이게 지금으로 친다고 하면 소아시아, 그 터키 지방을 이야기한다고 할 수 있어요. 터키에서 마게도냐 요쪽 지방으로 그 지역에 흩어진 성도들에게 편지를 보낸 겁니다. 네, 목사님 죄송하지만 몇 장 6절이에요? 1장 6절인가요? 아니요, 베드로전서 1장 1절에 보면 베드로전서 네, 베드로전서 1장 1절에 보면 수신자가 기록이 되어 있죠. 네. 그 수신자에 보면 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아 이 지역이 나오는데 이게 지금 오늘날 지명으로는 터키 지방이에요. 터키인데 그 당시에는 소아시아라고 그랬죠. За одоо бичсэн газрууд нь хэдлээ харах юм бол 1-р Петр номын 1-ийн 1 дээр байж байгаа тэр газрууд байж байгаа тий. Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битон гэдэг ингээд игдсэн байсан. Тэгээ энэ одоогийнхоор бол одоо Турк хавийн газар нутаг шүү дээ тийм ээ. Харин тухайн үеэр нь харах юм бол хэдлээ энийг болохоор Бага Азиах гэж хэлээд байгаа. Бага Ази цууршигч гэсэн. 거기에 네로 황제의 어떤 집권 말기라고 할 수 있는 AD 66년경에 Тэгээд Неро хааны хаанчлалын сүүлийн жил буюу манай эртний 66 оны хавцаа гэсэн үг нь. 편지를 보낸 겁니다. За тэгээд тэр үгсээр бичсэн гэж үзэж байгаа энэ бичгээр. 그 베드로 후서의 주제는 종말에 대한 확신입니다. За энэ 2-р Петр номны гол сэдв нь болохоор эцсийн өдрийн талаарх баталгаа энэ байгаа. 그런데 이 종말에 대한 확신에 대해서 이야기하면서 이 종말이 어찌 보면 마지막 때가 되기 전에 이 미혹하는 세력들이 등장할 것을 이야기를 합니다. За тэгтээ энэ дээрээс бид нэр анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр ялангуяа эцсийн өдөр тэг дөхөх тусам наашлах тусам хүмүүсийг уруу татж байгаа тийм хүчнүүд илүү их ажиллах болно гэдэг талаар анхааруулгыг эндээс авч болно.
또 주의 재림에 대해서 어찌 보면 기만하는 자들, 음, 쉽게 얘기해서 주의 재림을 잘못 가르치거나 또 음, 이게 없다고 하는 자들이나 또 비웃는 음, 자들이 있을 것이라고 예언을 합니다. 음. За тэгээ юу гэж юм гэхээр ялангуяа эзэн Есүс дахин ирнэ гэдэг мессежийг анхдаа хүмүүс үл тоох, тэ шоолох, тэгээ инээх эсвэл үл итгэх энэ хүмүүс илүү олширх талаар бас хэлсэн байгаа. 그러면서 자, 그런 사람은 예수님의 재림 앞에 절대로 피할 수 없다라고 하는 것을 경고로서 이렇게 선포하기도 합니다. Тэгээд элчээс Петр юу гэсэн хэрэг тэгтээ тэр хүмүүс нь дараад нь эзний өмнө ирээд шүүгдэх үед зүхтах газаргүй гэдэг анхааруулсан бас байгаа. 자, 결과적으로 예수님의 그 어떤 재림은 기정사실이고 그로 음, 말미암아서 반드시 어떻게 보면 종말에 대해서 이루어질 것이라고 하는 것을 사도 베드로는 이 베드로 후서에서 명확히 얘기하고 있습니다. За тэгэхээр ялангуяа эзний ирэх гэдэг зүйл Иесус дахин ирнэ гэдэг зүйл бол үнэн зүйл. А яхаар үнэн бөгөөд энэ нь заавал тохиолдно гэдгийг илж Петр дахин баталж ингэ тайлбарласан. 자, 여러분들도 알고 있는 것처럼 성경에는 마지막 때에 불로서 심판하실 것이라고 말씀하십니다. За тэгээд та нар ч гэсэн бас бид нар бүгдээр мэдчихэж байгаа те эцсийн өдөр ингээд эзэн энэ дэлхийг шүүх талаар ярьсан бай те Библиэлд. 그 인류에 대한 종말, 그 종말은 반드시 있을 건데 우리가 생각하는 그 종말의 개념이 뭐 종말이라고 하니까 이 세상이 완전히 싹 다 없어져 버리고 없어져 버리고 이제 아무도 살지 못하는 그런 상황의 종말을 이야기하는 게 아니에요. Мгм. За энэ дээр ялангуяа хүн төрлөختний эцсийн өдөр гэж яригдчихэж байгаа. Гэтэ бид нэр ингээд эцсийн өдөр гэдээ ярихлаар хүмүүс хамгийн түрүүнд юу гэж болоод байгаа гэхээр эцсийн өдөр гэх юм бол юу ч байхгүй болоод бүгд устгах юм байна. Тэ? Энэ дэлхий дээр ингээд юу ч үлдэхгүй болчих юм байна гэж ингэж ойлгодог. Гэтэ тэр ойлголт биш байгаа. 성경에서 말하는 종말에 대한 개념은 죄에 대한 하나님의 심판입니다. Харин Библиэлд хэлж байгаа тэр эцсийн өдөр гэдэг нь юу гэж хэлэхээр гмийн төлөө талаарх эзний шүүлтийг хэлж байгаа гэсэн. 심판으로 인해서 죄를 진 사람들은 하나님이 다 죽이시지만 그러나 그 죽이시는 모습을 통해서 만물이 다시금 새롭게 되게 하는 역사를 하나님 만들어 나가십니다. Мгм. За тэгээд тэр гмийн төлөв шүүлт гэж байна. Тэгээд тэр шүүлтээр дамжуулаад мэдээж хэрэг эзний өмнө шүүгдээд устдах хүмүүс нь үгүй болно. Гэхдээ тэрний дараа яах вэ гэхээр эзэн бүх зүйл дээр дахин сэргэлтийг авчрах талаар дахиад бичсэн мэт. 그래서 종말이라고 하는 개념은 성경에 이렇게 들여다보면 세상에 대한 완전히 멸망에 대한 그런 개념이 아니라 새로운 시작을 얘기합니다. 그래서 새 하늘과 새 땅을 창조한다고 성경에 기록되어 있어요. Мгм. Одоо тэгэхээр тэр утгаараа хэдүүлээ эцсийн өдөр гэдэг энэ үгэн дотор одоо Библийн хэлсэн агуулга болохоор чинь бүх зүйлийг бүрэн ингээд устгах нь сүрүүлэн тэ алга болгох нь байхгүй болно гэсэн утга биш. Харин эсрэгээр нь юу гэж хэлэхээр шийтгэл байна. Шийтгэлийн дараа дахиад бүх зүйлийг эзэн шинжилнэ гэж ярьдаг. Буюу бүр дахиад шин дан бишээ шин газар дахиад шин тэнгэрийн талаар гэсэн эзэн ярьсан байдаг. 또 만물 통일이란 말도 하지요. Тэгээ бас араад юу гэхээр бүх зүйлийг нэгтгэх талаараас ирсэн байдаг. 또 성경에 보면 이 세상을 심판한 다음에 하늘로부터 큰 도성이 내려오는데 새 예루살렘, 새 예루살렘 성이 내려온다고 계시록에 말씀하죠. Бас илчил намыг хэдүүлээ харах юм бол тэг энэ дэлхий дээр шүүлт ирсний дараа шинэ Иерусалим бас ингээд тэг бууж ирэх талаараас ирсэн байдаг. 또 천년왕국이라는 말씀도 있죠. 천년왕국. Тэгээ бас дараа нь харах юм бол мянган жилийн хаанчлалын талаар гэсэн бичигдсэн байгаа. 자, 그러한 역사들은 어떻게 보면 세상에 대한 종말에 대한 그 메시지를 우리가 멸망이라고 하는 그냥 단순한 메시지가 아니라 새로운 창조, 또 새로운 세계가 이루어진다라고 이렇게 생각하면 됩니다.
Тэгэхээр бид нэр эндээс эцсийн өдөр гэдэг зүйлийг ярихдаа тий нөгөө тийм одоо суурьсан, сүнсэн тийм агуулгын талаар бодохоос илүүгээр шинжлэл тий шинжлэл эзэн босгон байгуулагдаж байгаа цоо шин дахин тэр одоо бүтээн байгуулагдах тэр зүйлсүүдийн талаар бодох хэрэгтэй гэсэн юм. 그래서 그리스도인의 종말에 대한 개념은 어떻게 보면 심판만 있는 것이 아니라 심판 더하기 구원 이렇게 음. 생각하면 됩니다. Тэгэхээр хэдүүлээ эцсийн өдөр гэж ингээд одоо эцсийн өдөр гэдэг ойлголтын дээр бүх зүйл ингээд төгсгөл гэж харахаас илүүгээр шийтгэл дээр нэмэх нь тэ аврал ингэж харах хэрэгтэй. 자, 종말을 생각할 때 우리가 종말은 떼어놓을 수 없는 관계가 예수님의 재림입니다. Тэгээд эцсийн өдөр дээр харах юм бол хамгийн тэр эцсийн өдөр гэдэг үгэн дээр бид нэр заавал хамт ингээд ойлгох хэрэгтэй зүйл нь болохоор чинь эзэн Есүсийн дахин ирэлт гэж байгаа. 예수님의 재림을 통해서 이 세상에 완전한 종말이 오죠. За тэгээ эзэн Есүсийн дахин ирэлтээр энэ дэлхий дээр жинхэнэ тэр төгсгөл гэдэг зүйл ирнэ. Эцсийн өдөр гэдэг зүйл ирнэ гэж хэлсэн. 하나님을 대적하고 또 구원받지 못한 모든 백성들은 하나님이 불로서 심판하시는 거예요. Тэгээ эзнийг эсэргүүцдэг те эзний өмнөөс нүүр буруулж зогсдог бүх одоо бүтээлүүд түүний өмнө буюу шүүлтийн ширээний өмнө зогсно гэсэн. 그러나 택한 백성들은 부활하고 휴거하죠. Харин эзний амлалтыг хүлээж байгаа амлалтан дээр зогсдог тэр ард түмэн яах вэ гэхээр дахин амлалт болон амралт руу орно гэж хэлсэн байдаг. 또 세상에도 다 어찌 보면 죄악을 행하는 사람들이 다 죽는 게 아니라 그 가운데서도 오빈의 금덩어리만큼 사람들이 남아 있습니다. 다 죽지 않고. За харах юм бол бас Библиэр юу гэхээр гэмт хүмүүс гэж ярих юм бол тэрийг бүгдийг нь устгаж өхүүлнэ гэж хэлээгүй бас үлдэх талаар бас ярьсан байдаг. Үлдэх амьд байх талаар. 그들이 1000년 동안 살아갑니다. Чонё. 1000년. Нэ тэд нарыг бас юу гэсэлэр тэд нар дахиад 1000 жилийн турш амьд байна гэж хэлдэг. 그들이 1000년 동안 살아가면서 100세에 죽은 사람은 어린아이라고 성경에 분명히 기록되어 있죠. 계시록에. Тэгэхээр одоо илчилт номыг дахиад харах юм бол хэрвээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаад 100 настайдаа нас барсан нэгнийг Тэнгэрийн ажил үхээ тэрийг бол балчир хөхөт гэж хэлнэ гэсэн. 천년왕국에는 사자와 뱀과 또 모든 동물들이 평화합니다. 왜냐하면 사탄을 무적행에 가둬버리기 때문에 죄가 없는 세상이 되어서 악한 모습이 없어요. За тэгэхээр тэр дараад нь тий байгуулагдах тэр хаанчлал тэр юу яригдчих юм гэхээр бас юу арслан ч юм уу тий могой ч юм уу наж могой ч юм уу тийм зүйл байхгүй гэсэн. Эсрэгээр нь тий гимгүү шин тий гимгүү шин амар тайван тийм орчин байх болно гэсэн. 그래서 어떻게 보면 이 종말이라고 하는 개념은 새로운 시작이라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр эндээс зөв дүгнэлтээр хэлэхэд юу хэлэх вэ гэхээр эцсийн өдөр гэсэн тэр үгийг сонсохдоо бид нэр юу сонсох вэ гэхээр бүх юм дээр төгсгөл гэсэн мессежийг таны толгой командаж авахаас илүүгээр дахин нэг шинжилэл те ингэж хүлээж авах нь авах хэрэгтэй. 그래서 이사야 66장이나 이사야 66장이나 60장에서부터 있나요? 이 이사야 성경과 그 다음에 이사야 60장부터 한 66장까지 한번 여러분들이 좀 읽어보시고 그 다음에 계시록을 쭉 읽어보면 방금 제가 이야기한 내용들이 거기 다 기록이 되어 있습니다. Та саяны одоо энэ агуулгуудыг дахин хэрэг унших ойлгомоор байгаа бол Исая номны 66 дугаар бүлгийг уншиж болно. За тэгээ бас илчлэлт номыг бас уншиж болно. Исая номны 66 дугаар бүлэг болон илчлэлт ном хоёрыг харах юм бол сая таны хэлсэн сая пастрын хэлсэн агуулгууд ингээд бичигдсэн байна гэж. 목사님 발걸음이가 잠깐 나가겠다고 하네요. 잠깐 나갔다 들어오시겠 돼요. 네. 자, 여기 베드로 후서에 또 기록 목적이 있습니다. За энэ дээр харах юм бол за одоо идлээ буцаад 2 дугаар Петр ном руу орох юм бол Илч Петрийн бичсэн зорилго гэж бас байгаа. Энэ номыг бичсэн. 우리가 종말이라고 하는 것은 우리가 다른 말로 표현한 말세라고 표현하죠. За бид нэр одоо юу гэдгийг
Эцсийн өдөр гэж нэг талаар ярьдаг л дараад нь болохоор бас энийг өөрөөр юу гэж ярьдаг гэхээр одоо сүүлчийн өдрүүдэд гэж бас ярьдаг тий. Төгсгөлийн үед гэж бас ингэж ярьдаг. 뭐 정확한 표현을 한다면 말세의 마지막 심판 뭐 그렇게 표현할 수 있지요. За тэгэхээр энэ тодорхойгоор хэлээ ер нь ярих та эцсийн өдөр боيو төгсгөл ирэхэд шүүлт ирэх тэр өдөр гэж ярьдаг тийм. 자, 이 말세에는 우리가 마태복음 24장에 예수님도 말씀하신 것처럼 말세 여러 가지 징조들이 나타나죠. За тий эзэн Иесус бас Матай номны 24 дугаар бүлэг дээр энэ талаар бас ярьсан байдаг. За эндээс харах юм бол эцсийн өдрүүдэд янз бүрийн энэ тэмдэг тий та нарт ингэж мэдэгдэх болно гэж хэлсэн байдаг. 자, 그중에서 예수님이 강조했던 징조가 뭡니까? За гэхдээ тэр тундаас харах юм бол эзэн Иесус анхаа бүр ингэж илүү тодотгооч хэлсэн агуулганд юу гэж байдаг вүлээ? 자, 강조했던 징조가 뭐죠? За ямар нэгэн байдлаараа эзний хамгийн тодтогдог тэр одоо тэмдэг нь юу байдаг лээ? Анхааруулах зүйл нь. 그 마태복음 24장 4절로 5절, 뭐 11절 말씀 이렇게 쭉 보면 Матай 24-ийн 4, 5 тэгээд 11 дугаар эшлэл дээр байж байгаа. 미혹하는 역사가 있죠. 미혹. За энэ дээр харах юм бол дуурайдах агуулгын талаар гарч байгаа. 사람의 미혹이라고 그렇게 표현했지만 거짓 종들이 마지막 때에 미혹하는 역사들이 일어납니다. Тэгээ ялангуяа мэдээч хэрэг хүмүүсийн янз бүрийн уруу татлагууд байж болно. За гэхдээ тэр дунд нь юу вэ гэхээр хуурамч одоо элч нарын тий уруу татлага байна гэж хэлсэн. 첫 번째는 자신이 예수 그리스도다. 이렇게 주장하는 사람들이 많이 나타날 것을 얘기했죠. За нэгдүгürt нь болохоор юу гэж хэлсэн гэхээр нэгдүгürt нь хүн өөрийгөө за би Христ байна гэдэг ингээд хэлэх болно гэсэн. 그래서 24장 5절에 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 그런 말씀이 기록되어 있죠. 마태복음 24장. Матай 24-ийн 5 дээр байгаа. Учир нь олон хүмүүс ирж Христ бол би байгаа юм аа хэмээн нэрээр минь ирж олныг төөрөгдүүлнэ гэсэн. 또 두 번째 미혹은 뭐냐면 예수님의 재림에 대해서 부정하는 역사들이 일어납니다. За дараад нь бас яг бас дахиад нэг одоо уруу татлага гэх юм сорилт нь юу байгаа гэхээр эзэн Иесусийн дахин ирэлтийн талаар ярих та түүнийг маш ингэ сөргөөр ярьж байгаа ийм зүйлс байгаа. 주의 재림이 없을 것이다. За яахта юу гэж хэлсэн гэхээр тэр бол худлаа одоо байхгүй гэх мэтчлэн тий. 또 주의 재림은 이미 이루어졌다. Бас дахиад юу гэж хэлэхээр эзэн Иесусийн ирэлт аль хэдийн болцсон штэ гэдэг ч юм уу. 예전에 한국에도 이장님이라고 하는 사람이 시한부 종말론자인데 이 시한부 종말론자들이 아주 위험한 것이 벌써 예수님이 공중에 재림에 있다. 그렇게 주장하는 자들이 있어요. Тэр Солонгосоос тийм одоо буруу урсгал байсан байна л да. Тэрний үгээр айл хэдийн эзэн Иесус ирсэн гэж ингэ ярьдаг. Тэрийг тунхагладаг хүмүүс байдаг. 자, 그러한 사람들은 아주 위험한 사람들입니다. Тэгээд тэднэр болохоор чинь маш тийм аюултай тий. 자, 거짓된 사람들이에요. Худал хурамлагт ингээ авахтаад явж байгаа хүмүүс байгаа. 여러분들 여호와의 증인 아세요? 여호와의 증인? Та нар Яховагийн гэрчүүд гэдэг сонсч ирсэн үү? 지금 몽골에도 많이 있지요. Монголд бас байдаг юм тий. 그저 몽골에도 있습니까? 그 여호와의 증인? 있대요. 전 세계적으로 있습니까? 그 여호와의 증인들이 지금 예수님이 공중에 재림에 있다. 그렇게 주장하는 사람들 가운데 하나입니다. Тэд нар магадгүй юу гэж тэд нар бас Иесусыг ирсэн гэж ярьдаг. Тэ хаа ирсэн бол одоо яг агаар мандалд байгаа гэж ярьдаг. 또 14만 4천 명만 구원을 받는. Тэгээд тэр агаар мандалд байгаа тэр эзэн Иесус яах вэ? Зэрдээ 144 мянган хүнийг л аварна гэж ярьдаг. 그 14만 4천 명에 들어가야 된다라고 사람들은 현혹하죠. Тэгээд тэр хүмүүс ихлээр очрлж байгаа юм шиг тий 144 төгн олчих гээд үзээд байгаа гэсэн үг тий. 네, 전 세계에 흩어져 있는 여호와의 증인들이 수백만 명인데 Гэтэ 그러면 그 중에서 구원받은 사람은 14만 4천이면 어떻게 되는 거예요? магадгүй энэ дэлхийн ерөнхийдөө тэр Яховагийн гэрчүүдийг харах юм бол дэлхийн ер нь өнцөг болон бүрт байгаа байхгүй юу? Маш олон байгаа. Тэгээд тэднэрээ тоолох юм бол 144 мянгаас илүү гарах гэдэг. Тэгсэн мөртөө тэр хүмүүсээс 144 мянга аварна гэдэг.
Тэгээ ингээ ойлгомжгүй. 논리적으로 이치에 맞지 않죠. Тэгээ ер нь бол яг ингээ харах юм бол альч талаас нь харсан ингээд таарамжгүй те таарахгүй яагаад яриа. 그래서 여기 베드로 후서에서는 그 주제 속에 예수님이 어찌 보면 재림에 대한 종말에 대해서 마지막 하나님의 심판 때에 반드시 일어날 일이 뭐냐면 주의 재림의 역사가 있는데 그 재림에 대해서 이 비웃고 조롱하는 자들이 나타날 것을 경고합니다. За тэгээ Илч Петр юу ч юм гэхээр яхааргүй төгсөлийн те эцсийн өдрүүдэд эцсийн үе ирэхэд эзэн Есүс дахиж ирнэ гэж хэлсэн. Гэтэ дахин ирэлттэй холбоотойгоор хүмүүс магадгүй түүний тухуурхах, тэ үл тоох, итгэхгүй байх, эдгээр үйлдэлүүд нь гарах нь тодорхой гэдгийг Илч Петр дахин одоо итгэгч нарт сануулж өгсөн. 그래서 이들이 어떻게 보면 마귀의 종들이죠. 재림을 부정하는 그러한 일들을 벌이게 될 것을 사도 베드로는 요 베드로 후서에서 그려놓고 있습니다. Тэгэхээр энийг харах юм бол ер нь одоо Илч Петр гэсэндээ хэлж өгч юм тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бас энийг харахтаа явах гэхээр хүмүүсийн хэлж байгаа болон Библиэлд хэлж байгааг ингээд сайн нягтлж үздэг байх нэг чухал юм. 그래서 여기 베드로후서 3장 1절로 4절에 보면 사도 베드로는 과거 예언자들 또 사도들의 가르침을 상기시키면서 어떻게 보면 재림에 대한 확신을 심어주기 위해서 이 글을 썼다고 기록하고 있는 거예요. Тэгээ Илч Петр ном энэ 2-р Петр номыг харах юм бол Илч Петр болохоор өмнөх агуулгуудыг буюу эзэн Есүсийн хэлсэн амлалтууд те эдгээрийг бүгдийг ингээд одоо бүгдийг үзэж байгаад дүгнэлт байдлаар буюу үнэхээр энэ болно те гэдгийг хүмүүс дахиж нөө эцсийн өдрүүдийн талаарх сануулгуудыг баталгаажуулахын тулд бичсэн ном гэж харж байна. 우리가 이 베드로 후서의 특징을 보면 베드로 전서와 거의 동일합니다. Тэгээ онцлог нь харах юм бол 1-р Петр ном, 2-р Петр ном хоёулаа ер нь бол тун ойролцоо. 어떻게 보면 베드로가 보내는 이 소아시아에 보내는 편지의 모습은 그들이 지금 현재 직면하고 있는 로마의 핍박 또 그로 인한 고난에 대해서 어떻게 보면 그리스도인이 그래도 삶과 또 희망에 대해서 어떻게 가져야 될 것인가에 그 초점을 두고 말씀을 증거를 합니다. За тэгээ Петр номыг гайлахыг харах юм бол тийм Илч Петр хоёулангийн одоо бага Азад буюу Ромоос болоод хавчлагдсан тийм тэр ингээд хавчлаг донд байгаа итгэгч нарт илгээсэн ийм агуулга байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэднэр дээр аль болохоор тэднэрт хүчийг өгөх гэсэн, аль болохоор найдварыг өгөх гэсэн ийм агуулгууд аль алин дээр нь байгаа. 그래서 베드로전서는 어떤 그리스도인의 삶과 희망에 대해서 이 고난에 대해서 그래도 희망적으로 고난은 희망이라고 하는 그 메시지를 던졌다고 하면 베드로후서는 조금 다른 각도로 그것이 어떻게 보면 포함되어 있는 다른 각도로 이야기를 합니다. За тэгэхээр мэдээж хэрэг эзэн одоо мэдээж хэрэг яаж хэлэхээр Илч Петр амьдралын болон найдварын талаарх тий илүү ингээ хүчрхжүүлэх гэдэг ингээ өгж байгаа гэсэн утга байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг өгөхдөө яаж өгч юм гэхээр арай нэг өөр өнцгөр тий арай нэг жоохон холыг харсан ийм байдлаар ингээ бичсэн гэж харж байна. 그런 희망을 빼앗는 이 거짓 교사들, 이 거짓 교사들에 대해서 그들로부터 발생하는 여러 가지 문제점들이 있는데 거기에 초점을 두고 어찌 보면 분별하고 미혹받지 말 것을 이야기하고 있습니다. Тэгээ мэдээч хэрэг яг тэр найдвар гэдэг зүйлүүдийг хүмүүсийн тэр зовлон дундаа тээж байгаа тэр найдвар байгаа шүү дээ. Тэр найдваруудыг нь тэднээс холдуулах гэсэн хуурамч иш зүйлч нар хуурамч одоо тий зөнчид ийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс та нар болгоомжлох талаар илүү хэмжлүүлээд хамгийн чухал нь ийм байгаад одоо энэ хуурамч гэдэг үгэн дээр хуурамч хүмүүс тэр яг гол суурь тавиад бичсэн мессеж гэж харж болно гэсэн үг. 그러니까 베드로전서는 어떻게 보면 우리가 이 고난 중에도 그래도 예수 그리스도 안에서 하나님이 우리와 함께하고 있고 또 하나님께서 이 고난을 통해서
우리에게 또 다른 하나님의 계획을 갖고 있다고 하는 것을 거기에다 초점을 두고 이렇게 편지했다고 하면 고린도 후서에서는 이러한 희망을 빼앗으려는 거짓된 자들, 그 거짓된 자들에게 미혹받지 말 것을 초점을 두고 이야기했다는 겁니다. За тэгэхээр нэгдүгээр Петр номон дээр болохоор тэ яг ийм яг бодит байдал дээр тэ нөхцөл байдлыг харахад хүмүүсийн зоригийг мохоосон хавчлага ирсэн ийм байгаа тохиолдолд та нар маань энэ дунд итгэлээ сахин сэтгэлээрээ батжиж тэ холыг хараад найдвартай байгаарай гэсэн ийм мессежн дээр гол суурь тавьсан бол харин хоёрдугаар Петр номны гол суурь нь болохоор чинь гэхдээ та нар одоо тавьжсэн тэр найдвар дээр батгахын тулд сэргийлэх ёстой тал дээр ингээд сэргийлэх ёстой тал дээр гол нөгөө поинт тавьж өгсөн байгаа гэсэн үг. 초대교회는 지금 베드로가 이 편지를 보낼 때 예수님이 승천하신 다음에 한 33년 정도 되었어요. 음. 33년 정도 되었는데 그때는 초대교회는 많은 이단들이 나타났습니다. За тэгэхээр одоо эн чинь Петрийн бичиж байгаа үе гэх юм бол манай эртний 66 он гэхлээр чинь бидний эзэн Есүс дэше өргөгдснөөс хойш 30 гаруй жил буюу 33 жил өнгөрцөн үе байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоорондоо маш олон нөгөө хуурамч иш үзүүлэгч нар тэгээ хуурамч зөнчид ингээ бас гарч ирсэн үе байсан. 그래서 초대교회에 왜 이렇게 많은 이단들이 일어났을까 하면 분명히 그것은 논리적으로는 이해가 됩니다. Мэдээж хэрэг одоо юу гэдгийг дөнгөж анхны чуулганыхны үед шүү дээ тий. Ийм олон хуурамч иш үзүүлэгч нар яагаад гарч ирсэн болоо гэж харах юм бол яг нэг юугаар харах юм бол одоо юу гэдүүлээ за яг утга учирыг дагаж харах юм бол ойлгохоор тий. 예수님의 가르침을 직접 받은 사도들이나 성도들, 그 성도들은 분명히 예수님이 어떤 의도로 말씀했다고 하는 것을 다 깨닫고 있지만 그 외에 다른 사람들이나 이방 사람들은 직접 듣지 못했습니다. 그래서 이 복음이라고 하는 정의, 또 그 말씀에 대한 정의가 제대로 완벽하게 확립이 되어 있지 않은 상태였어요. За тэгэхээр бид нарыг одоо мэдж байгаачлан элч нар боёо яг эзэн Иесустэй хамт ингээ явж исэн хүмүүс бол эзэн Иесус юуг зааж исэн, яаж исэн гэдгийг мэдж байгаа. Гэтэл нөгөө талаас нь болохоор чинь яг эзэнтэй хамт байгаагүй, эзэн Иесусыг дагж байгаагүй тийм хүмүүс бас ингээ юу гэдэг те ер нь тиймэрхүү, ер нь иймэрхүү гэд ингээд заагаад ирчихсэн гэсэн утга байхгүй. Гэхдээ тухайн үед чинь бол сайн мэдээ гэдэг зүйл бүрэн тараагүй те хүмүүс дэлгэрээгүй ийм үе байсан. 또 이방 사람들이 유대인의 율법이라든지 또 유대인들이 가지고 있는 하나님에 대한 정서라든지 그런 부분들을 가지고 있지 않은 사람들도 아주 많았습니다. Тэгээд тухайн үедээ мэдээж хэрэг юудэ хүмүүсийг харах юм бол тэр тодорхой хэмжээний сүсгтэй гэж явж байгаа. Гэхдээ одоо юудэ хүмүүсийн тэр Бурхны талаарх ойлголт за тэрийг бас зөв ойлгодог хүмүүс болон бүрэн ойлгодоггүй хүмүүс ч гэсэн ингээ янз бүр байсан байна. 그래서 신학이라고 하는 것은 구약이라고 하는 기초 위에 세워진 어떻게 보면 복음의 완성이라고도 볼 수 있는 거예요. Ер нь бол шинэ гэрээ гэдэг зүйл чинь болохоор чинь яг үндсэндээ хуучин гэрээн дээр одоо суурилсан зүйл байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр хуучин гэрээн дээр нэг талаараа бичигдсэн, иш үзүүлэгдсэн тэр зүйлсүүд энэ чинь биелсэн юм а гэсэн ийм одоо агуулгууд явах хэрэгтэй байдаг. 그러니까 진리는 완성이 되었고 진리는 확실하게 드러났습니다. 예수 그리스도를 통해서. 그러나 그것을 적용하거나 또 그거에 대한 올바른 해석들이 아직 부족한 상황이었어요. Тэгээ үнэн тий хуучин гэрээнд бичигдсэн үнэн зүйлсүүд биелсэн тий бичигдснүүд нь биелсэн гэдэг нь яаж харагдсан гэхээр Иесус ирснээрээ тэр бичвэр ингэж биелсэн тий эзэн Иесус энийг ингэж биелүүлсэн гэх мэтчлэн энэ биеллүүд нь шинэ гэрээн дээр яригддаг. Харин энэ талаар болохоор хүмүүс зарим бүрэн ойлгоочгүй хүмүүс байсан. ойлгоочгүй нэг дамжуулахдаг хүмүүс. 그래서 그러한 진리를 확립하는 것이 어떻게 보면 신약 성경이 완성이 안 돼 있었기 때문에 그 진리를 확립하는 것이 어떻게 보면 아직 완성이 되어 있지 않는 상태였기 때문에 초대교회는 자의적인 해석을 하는 사람들도 있고 또 잘못 자신들이 가지고 있는 철학이라든지 또
어떤 문화라든지 그런 관점에서 사상이라는 그런 관점에서 성경을 잘못 해석하거나 복음에 대해서 잘못 해석하는 사람들이 많았다는 겁니다. Мгм. Тийм болохоор өөрөөр хэлэх юм бол тэр манай эртний 66 он буюу одоо Элч Петр бичиж байгаа энэ үед ч бас шинэ гэрээний номнууд ч гэсэн бүрэн бичигдээгүй байсан үе байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаараа хүмүүс одоо сайн мэдээг буюу Христийн талаарх энэ мэдээллүүдийг өөрийнхөө нэгдүгээр нэг чөлөөтэйгээр те өөрийнхөө ийм байх гэж шууд амжилттай хүмүүс ч байсан. Өөрсдийнхөө үзэл бодол гэж ярьдаг те. Үзэл бодол өөрсдийнхөө тухайн хүмүүсийн философиор үндэслээд ярьдаг хүмүүс байсан те. Тэгэхээр ингээд маш олон хүмүүс байсан гэсэн үг тухайд. 그래서 성경에 그런 여러 가지 부조리한 모습들이 성경에 기록되어 있는데 거기 어떻게 보면 예수님의 재림을 부정하는 사람, 또 고린도전서 15장에는 예수 그리스도의 부활을 부정하는 사람, 또 요한 1서라든지 그 요한복음에 보면 예수님이 육체로 오신 것을 부정하는 사람, 뭐 이것 여러 종류의 그런 잘못 깨달은 사람들이 등장하게 되는 거예요. Мгм. Тэгээ ингээд харах юм бол хүмүүс яг өөр өөрсдийнхөө ойлголтоор өөр өөрсдийнхөө бодлоор ингээд шууд ярьж байгаа шүү дээ тунхаглаж байгаа болохоор тэр тунд нь харахаар 1-р Коринт номын 15 дахь бүлгийг харах юм бол жишээлх юм бол тэрэн дээр юу гэж хэлэрээ эзний дахин амьлалтыг ингээд үгүйсгэж байгаа хүн гарч ирж байгаа. За тэгээ цаашаа нь харах юм бол эзэн гэсэн дахин ирэлтийг хүртэл үгүйсгэсэн хүмүүс гарч ирж байгаа жишээний. За бүр тэр бүхэл Иохан номыг ингээд харах юм бол тэрэн дээр юу гэж хэлэрээ ер нь эзэн Есүс чинь махбодоор ирсэн юм уу гэдэг ингээд үгүйсгэж байгаа хүмүүс ч гэсэн гарч ирж байгаа. Тэгэд бүгд өөр өөрсдийнхөө бодлоор тий. 그래서 사도들은 그러한 것을 사도들과 그 제자들은 편지들을 통해서 그러한 어떤 잘못된 것들을 갖다가 하나님의 뜻을 찾아서 음, 바른 뜻을 이렇게 편지를 통해서 음, 정립해 나갔던 겁니다. 그런 과정 중에 있었기 때문에 음, 초대교회는 이단들이 많았어요. 음, 음. Тэгэхээр одоо тэр байдлуудыг цэцлүүлэхийн тулд тэр байдал дээр одоо нэг тий яг зөв нь аль юм бэ гэдэг тэр чанжин шугамыг бариулахын тулд яаж гэхээр элч нар өөрсдийн хүмүүсүүд рүү ингэж загтал бичижсэн гэсэн үг. Тэгээ энэ загтлууд нь эсвэл юу болж байгаа гэхээр эдгээр чинь шинэ гэрээний одоо номууд болж ингэж сүлдээ одоо үлдсэн байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ эднэр магадгүй эдгээр зүйлсүүдийг бичээгүй байсан бол эхнийг тэр анхны тэр итгэгч нарын үеийг харах юм бол ерөөсөө анханасаа хэрвээ эдгээр ийм загтлууд байгаагүй байсан бол анханасаа бүгд тал тал тэгшээд харах утсаар маш олон төрлийн буруу урсгалууд тэр үед байсан гэсэн үг. 그래서 어떻게 보면 그런 부분들을 명확하게 세워나가는 것이 신약 성경의 어떤 공간 부분, 마태마가 누가 요한복음이라든지 Мгм. 또 어떻게 보면 제자들의 어떤 사명 의식에 대해서 사도행전 전도의 사명에 대해서 기록해 놓은 거라든지 또 여러 가지 교리적인 부분이라든지 때론 그들의 인격적인 삶, 또 말씀에 대한 적용에 대해서 특별히 사도 바울이 로마서부터 히브리 성경까지 쭉 기록해 놓은 거라든지 Мгм. 초대교회 여러 가지 있어야 될 또 마지막 미래까지 이 계시록까지 이 신약 성경 전반에 걸쳐서 그러한 내용들이 어떻게 보면 이러한 이 잘못된 아직 깨닫지를 못한 그런 진리들을 정립해 나가는 아주 중요한 핵심적인 메시지가 된 겁니다. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол те яг ялангуяа эцэг Есүсийн талаарх зөв ойлголтыг өгөхийн тулд тэр Матай, Марк, Лук, Иохан номыг бичигдсэн байх жишээ нэ те. За тэгэн утаа Илч Паул ч гэсэн бас энэ дээр их зүйлийг бичсэн те. Ром номноос ахуулаад Еврей ном хүртэлх бүх агуулгууд ингэ бичиж үлдээсэн байх жишээ нэ. Тэгэхээр эдгээр бүх зүйлсүүд нь мэдээж хэрэг ариун сүнсний хөдөлгөлтөөр бичсэн те. Одоо судар болгон бурхны амьсгалснаар байгаа гэж хэлдэг те. Тэрэн шиг гэхдээ тэр бичигдснээрээ тухайн үед хүмүүс яг зөв одоо утга учирыг авч явахад тий зөвөр нь бурхны талаар ойлголтыг хүлээж авахт нь эдгээр зүйлсүүд нь хамгийн ингээд том одоо жишг болсон гэсэн үг байхгүй. 그래서 사도 베드로 후서를 통해서 또 초대교회 이런 이단들, 이런 이단들을 통해서 잘못된 진리, 잘못된 가르침에 대해서 어떻게 보면 바로 세우는 역할을 어, 이 베드로 후서의 말씀을 통해서 교훈을 합니다.
Мгм. За тэгэхээр одоо тэрний нэг жишээ болсон одоо хоёрдугаар энэ Петр номыг хөтлөө үзэх гэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар Петр номон дээр харах юм бол Илч Петр яг тэрэн шиг буруу зүйл гэж байгаа. Тэгээ буруу урсгалыг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэр дунд маш нөр сонор сэрэмжтэй байж буруу татагдахаас хол байх тал дээр илүү нэг анхааруулж бичсэн байгаа гэсэн. 자, 교회의 잘못된 가르침에 대해서 사도 베드로는 위기를 느꼈어요. 사실은. Мгм. Тэгээ Илч Петр ясгалаар чуулган гэж нэрлэгдэж байгаа боловч чуулган дотор заагдж байгаа зүйлсүүд нь хазгай мөрөө байх уу гэдэг дээр нэлээд анхаарсан байгаа. 그래서 베드로 후서에서는 어떤 방법으로 그들에게 편지하느냐면 예수 그리스도를 단순히 믿는 데서만 그칠 것이 아니라 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라날 것을 촉구하는 내용을 베드로 후서에는 기록이 되어 있습니다. Мгм. Тэгэхээр яаж юм гэхээр тэр утгаараа ялангуяа бид нар тэрийг чуулган дотор ямар нэгэн буруу ойлголт байлаа гэж бодоход тэрийг бид нэр өөгшүүлж болохгүй харин эсрэгээр нь бид нэр тэрийг хэрхэн зөв залах талаар бас энэ дээр зааж өгсөн байж байгаа гэсэн. 자, 자라난다고 하는 그 개념에 대해서는 특별히 뭐 신의 성품을 이렇게 표현하고 있는데 그 자라남에 있어서 신의 성품은 예수 그리스도의 인격, 인격을 닮아가는 모습을 통해서 때로는 이 잘못된 진리들을 분별하고 자신을 지킬 수 있다고 하는 것을 이렇게 보여주고 있습니다. 여기에서. Мгм. За тэгээд тэрэн дээр бас юу гэсэн гэхээр бид нэр өсөх талаараас энэ дээр хэлж өгсөн байж байгаа. За тэгэхээр өсөлтийн талаар юу хэлж байгаа гэхээр ялангуяа бид нэр Бурханаас өгөгдсөн бэлэг буюу Христийн тэр зан чанарын талаар бас ярьж байгаа хгүй. Христ бидний дотор суулгагдсан тэр зан чанаруудыг бид нар хэрхэн өсгөж түүгээрээ дамжуулаад юу нь зөв юу нь буруу гэдгийг ялгаж чадах юм чадварын талаар бас олох талаар бас хэлж өгсөн байж байгаа. 자, 그러면 이 베드로 후서를 내용을 좀 분해를 해보면 어, 여섯 번째 어떻게 보면 내용 분해라고 할 수 있겠는데 1장은 그리스도인의 성숙에 대해서 권면을 합니다. Мгм. За одоо хэдлийн энэ Петр номыг харах юм бол 2 дугаар Петр номдэр нэг тэр 6 одоо юу ерөөхдөө сэдв гэх юм уу те тэрийг үүсэх боломжтой байгаа даа гэсэн. За нэгдүг нь болохоор нэгдүг нь болохоор Христ сэтгэлд хүний төлөвшил гэдэг зүйлийг үүсэх гэж байгаа. 그래서 그 베드로는 1장에서 문안 인사하면서 성도들에게 예수 그리스도를 본받아 삶 가운데서 Мгм. 신앙적으로 장성할 것을 1장에서 권면합니다. За нэгдүгээрт нь юу ярьж байгаа гэхээр нэгдүгээр ялангуяа нэгдүгээр бүлэг дээр нь харах юм бол бид нар Христэд итгэдэг гэж байгаагийн хувьд Христэд дуурайж түүнээс сүлгэрлэл аван амьдрах талаар ингэ ярьж өгч. 또 2장에서는 이 거짓 교사들에 대해서 경고하면서 그들이 반드시 하나님의 심판을 받을 것을 이야기합니다. За тэгээ хоёрдугаар бүлэг дээр харах юм бол юу гэхээр одоо хуурамч багш нар гэж гарч ирж байгаа. Тэд нэр хуурамч багш нарын талаар тэд нэр хүмүүсийг хуураа зогсохгүй хүмүүсд төрөвдүүлэхээс гадна өөрсдөө ч гэсэндээ бас яах вэ? Тэрнээсээ болж юу болох вэ гэдэг талаас ярьж байгаа. 그래서 참된 예언과 거짓된 예언을 2장에서는 좀 대조를 시켜서 이야기합니다. Мгм. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол сүнс гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр үнэн зөв сүнс болон одоо буруу сүнс те энэ хоёрыг ингээд жоохон ялгаж ингээд зааж өгч байгаа. 그러면서 초대교회 교회 안에 침투한 이 거짓 교사들의 비리도 얘기하고 또 진리에 대해서 그들이 무엇을 왜곡했는지를 드러내고 있어요. Тэгээд тэрнээс гадна бас тэд нэр хуучин биш нэг үнний талаар те хүмүүс тэд нар яг юу юун дээр хуудлаа ярьдаг. Тэд нар бас үнний талаар юуг мэдээгүй байсан талаар нас зааж өгч байгаа. 그래서 이 거짓 교사들이 자신을 광명의 천사로 가장하고 교회 내에 침투한다는 사실을 이야기합니다. Тэгээ бас энэ дээр хуурамч багш нар өөрсдөө одоо нэг илчгээд ингээ хүлэн зөвшөөр авцсан байгаа хгүй. Тэгэхээр тэд нэр өөрсдөө илч гэж өөрсдөө өргөмжлөөд дараад нь одоо тэр хүмүүстэй хэрхэн хандж байгаа талаараас анхааруулж байгаа. 교회 안에서 약한 성도들을 미혹해가지고 끝내는 이 교회를 분열하게 만들고 파멸로 치닫게 하는 그 일을 하게 될 것을 이렇게 기록해 놓고 있어요. Тэгээ бас тэд нэр тэгэж өөрсдөө өргөмжилснөөр яаж ихээр чуулганыг ингээ самардаг талаар тий
бас жуулган дотор байгаа хүмүүсүүдийг илүү төрөгдүүлдэг талаар анхааруулж бичсэн байж байгаа. Хоёрдугаар бүлэг дээр. 그래서 사도 베드로는 이런 거짓된 사람들을 분별케 하기 위해서 이 거짓 선지자들의 특성이라든지 또 타락한 그런 사생활을 구체적으로 언급을 합니다. За тэгэхээр Илч Петр ялангуяа тэр хуурамч багш нартай хуурамч одоо замчид хуурамч чиглүүлэгч нарыг харахтаа хэвчлэрэ тэр хүмүүс хүмүүс хэрхэн завхарсан талаар тэгээ мөн тэр хүмүүсийг бид нэр яах талаар ингээд сануулга өгч байгаа. 그런 모습을 통해서 이 사람이 진실한지 거짓된 사람인지를 분별하는 거예요. Тэгээ бас бид нэр тэр хүмүүсийг хэрхэн таних вэ гэдэг талаар бас ингээд зааж өгнө. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 여러분들이 뭐 교회 안에 들어온 사람들을 우리가 다 의심할 수는 없지만 실제로 성도들 가운데도 그렇고 이렇게 삶의 모습을 보면 이 사람 막 음란한 사람도 있고 도적질하는 사람도 있고 또 거짓말하는 사람도 있고 그럴 때 그 모습은 그가 위험한 사람이라고 하는 신호를 보내는 겁니다, 사실은. Тэгээ бид нэр одоо ч гэсэндээ бас хардаг чуулганд орж ирж байгаа хүн болгоны бид нэр одоо хардаж сэрдэгдэж болохгүй. Тэ. Гэхдээ яг ингээд зүгээр одоо чуулганд хамрагдаж байгаа итгэгч бүхэл одоо чуулганыг удирдах авч явж байгаа удирдагч нар дунд ч гэсэндээ харах юм бол тэ цаагаар ингээд завхаараа явж байгаа хүмүүс байдаг. Хулгай ягаад хүмүүсийн аваа явж байгаа хүмүүс ч байдаг. Гэх мэтчлэн. Тэгэхээр бид нэр тэр хүмүүсийн одоо байгаа байдлуудаас нь харахтаа юуг харж болох вэ гэхээр ялгаа авахгүй бид нэр энэ тэгэлгээ адилхан гэмтэндээ гэж харж байгаа бол тийм биш харин тэр хүмүүсээс бид нэр юугаараа бидэнд болгоомжлох хэвээр талаар одоо энэ номоор дамжуулаад бас сурах боломжтой гэсэн. 저도 이렇게 목회를 하면서 교회 안에 이상한 사람들이 들어오는 것을 많이 봤어요. Тэгээ одоо пастор одоо хончлол хийгээд нэлээд хэдэн жил болж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр хоорондууч мөн чуулганд адилхан явж байгаа гэдэг мөртлөө сонин хүмүүсийг их харж ирсэн. 이상한 가르침을 교인들을 찾아다니면서 얘기하다 나한테 걸려가지고 옛날에 Тэгээ 영어에서 목회할 때 그 사람의 거짓된 것을 내가 드러내서 결국에는 교회에서 내쫓은 적도 있었습니다. Тэгээ бүр одоо нэг буруу имийг за хүмүүст ингэж шүүрээр гэж заагаа явжсэн хүний ч гэсэн олж исэн гинэ. Тэгээ тэр хүмүүнийг одоо олон дунд нь гаргаж ирж байгаад энэ хүн ийм учраас ингэ буруу ярьсан гэдэг нь хэлж өгөөд тэр чуулганаас ингэ хөөжсэн тохиолдол ч гэсэн байгаа. 또 어떤 사람은 교회 안에 와가지고 자꾸만 여자 성도들에게 자꾸 찾아가는 거예요. 개별적으로 찾아가요. За тэгэхээр тиймэрхүү хүмүүсийг бид нар яах вэ гэхээр одоо хайх хэвээр хайж ингээ олж илрүүлдэг байх хэрэгтэй. 또 교회 안에 와가지고 물건을 팔라고 막 애를 씁니다. 성도들에게. За тэгээ бас дараад нь харах юм бол янз бүрийн хүмүүс ингээ чуулганд орж ирдэг. Бүр нэг бараа зарах гээд ингээ чичрээд байдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг гэж. 또 거짓말을 아예 드러내놓고 하는 사람들도 있고요. Бүр ингээ худлыг бол зүгээр л нэг өөрөө те үнэн юм шиг ярьдаг хүмүүс бас байдаг. 자, 그래서 결과적으로 그러한 사람들을 목회자가 분별을 하고 또 성도들에게도 조심해야 될 것을 저는 권면을 해서 우리 교회 성도들은 그런 사람들에게 미혹받지를 않았습니다. 지금까지. Тэгээ одоо харах юм бол бид нэр тэр одоо итгэгч нарыг те чуулганы хүмүүсийг хүмүүс рүү ямар хүмүүсийг оруулах вэ? Ямар хүмүүсийг бид нэр тэнд донд байлгах вэ гэдэг гол хаалгач буюу гол те одоо тэрийг олж илрүүлж те чуулганы хондуудыг хамгаалах хэрэгтэй хүмүүс нь одоо хончид байгаа байхгүй. Тэр тийм хончин хүн ажлаа сайн хийж тухайн хондуудаа хамгаалж чаддаг гэж. Тэгээ пастрын хувьд болохоор чинь өдийн хугацаанд хондуудыг өргүүлж хамгаалсаар ирсэн. 그래서 이렇게 베드로 후서 2장에서는 이렇게 사도 베드로가 구체적으로 이 거짓된 사람들에 대해서 그들의 전체 모든 모습들을 드러내는 그런 내용을 통해서 분별해야 될 것을 당부하고 있습니다. Тэр Илч Петр ялангуяа 2 дугаар Петр номны 2 дугаар бүлгийг харах юм бол энэ дээр одоо тэг хуурамч хүмүүс ямар байх юм, хуурамч багш ямар байх юм энэ талаар бид нэг бүрчлэн зааж өгснөөрөө танд ч их тус болох болно гэж. 3장에서는 그리스도의 재림에 대해서 확신을 합니다. 3 дугаар бүлэг дээр нь болохоор чинь эзэн Есүсийн дахин ирэлтийн талаарх тэр одоо баталгаануудыг бичсэн байж байна. 또 그 전에 3장 1절 5절에 보면 적그리스도가 나타나서 하나님을 대적하고 성도들을 핍박할 것이라고 예언을 해요.
За өмнө нь болохоор чинь өмнө нь болохоор 3-ын 3장 1절 그죠? 3장 1절부터 5절까지. 음. 베드로 후서요? 예, 예, 베드로 후서. 음. 2-р Петр номны 3-ын 1-ээс 5-р ишлэгийг харах юм бол энэ дээр юу байна гэхэлэр чинь мэдээж хэрэг хүмүүс яг л бичигдсэний дагуу тэг хүмүүс ирж бусдыг ингээд одоо юу яах болно. Боснуулж урд татах болно гэдгийг хэлж өгч байгаа. 또 3장 6절로 13절에는 예수 그리스도의 재림의 이 확실성과 임박성에 대해서 강조합니다. Харин 6-аас 13 дахь ишлэгийг харах юм бол эзний дахин ирэлтийн талаар амлалтуудыг дахин сануулж өгч байгаа. 자, 그때 성도들은 소망을 가지고서 믿음에 굳게 서 가지고 이 미혹과 핍박을 이겨내라고 권면을 해요. За гэхдээ тийм учраас энэ дээр ярьж ирэхээр та нар эндийг сануулснараа одоо тэрнийг энийг сануулснараа найдвартай байж ямар нэгэн урд атлууд бүү өртөөрэй гэдгийг сануулж өгсөн. 3장 14절로 18절까지는 마지막으로 음. 사도 베드로는 사도 바울에 대해서 이야기하면서 사도 바울 서신의 영감성을 인정을 합니다. За тэгээ 14-өөс 18 дахь ишлэлээр харах юм бол Илч Паулийн талаар ингээд бас зааж өгсөн байгаа. Илч Паулийн талаар одоо ямар хүн бэ гэдгийг ингээд эхлээд зөвшөөрөд хэлж өгсөн байж. 그러면서 이제 다시 한번 거짓 교사들에 대해서 경계하고 그다음에 성도들이 믿음의 성장에 대해서 권면하고 마치는 거예요. За тэгээ бас энэ чинь хуурамч багш нарын талаар зааж бас нөгөө нэг итгэлийн өсөлтийн талаар бас ингээд заасан байгаа бол харна. 자, 여기까지 우리가 베드로 후서에 대한 어떤 개론을 대충 이해를 하고 여러분들이 베드로 후서를 한 5번 이상 읽어보세요. 왜 그러냐면 뭐 짧습니다. 3장까지니까 여러분들이 꼭 읽어보시기 바랍니다. 5번 이상. За та нар маань энэ 2-р Петр ном ердөө 3хан бүлэгтэй байна шүү дээ тий. Богинохон. Тэгэхээр ер нь даалгавраар гэж байгаа хгүй. Та нар 5-аас дээш удаа уншиж үзээрэй. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. 잠깐 10분만 좀 쉬었다가 11시 20분에 시작하죠. За хэдүүлээ одоо түр амраад 20 уулзцгаая. 네. 정리하도록 하겠습니다. За хэдүүлээ эхэлцгээе хичээлээ. 자, 우리 베드로전서 베드로 후서 여기 1장. 네, 우리 1장 1절부터 우리가 말씀을 살펴보죠. 네. За эхлээ 2-р Петр номны 1-р бүлгээс эхлэх гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. 자, 1장 1절에 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 이렇게 기록이 되어 있어요. За 2-р Петр 1-ийн хэдлээ нэгийг харах юм бол гэсэн тийм Иесус Христийн боол бөгөөд Илч Симон Петрээс бидний бурхан ба аврагч болох Иесус Христийн зөвхт байдлаар биднийхтэй ижилхэн үнтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүст гэж хэлсэн. 자, 여기 1장 1절의 말씀을 보면 어떤 서신과 좀 비슷하다고 하는 느낌이 들지 않습니까? За та энэ одоо Илч Петрийн хэлсэн энэ одоо мэдчлэгээ байна шүү дээ тийм ээ. Энэ мэдчлэгийг харах юм бол танд энэ мэдчлэгэд ижлэлийн төстэй байна да гэсэн тийм одоо юу санагдчиха тийм мэдчлэгээ байна уу? 어떤 서신하고 비슷해요? За ямар библийн мэдчлэгэд төстэй харагдаж байна вэ? Паулийн батлууд байна. 파울의 서신하고는 비슷하다고 하네. 그렇죠. 사도 바울이 편지 보낼 때마다 그 서신의 서두에 항상 그리스도 예수의 종이다. 사도인 바울은 뭐 이렇게 표현하죠. 근데 여기 똑같이 이런 표현을 썼죠. Тэгээд Илч Паулосыг альва одоо загтлуудынхаа эхэндээ хамгийн түрүүнд өөрийгөө Библи Христийн боол гэдгийг хүлээн зөвшөөрөө дандаа ингэж мэдлэгчилсэн байдаг тийм. 이것은 단순히 어떤 편지의 모습이 동일하다고 보는 것이 아니라 시몬 베드로하고 사도 바울의 신앙이 어떻게 보면 그들이 가지고 있는 신앙이 같다라고 하는 것을 우리가 들여다볼 수 있는 겁니다. Эндээс бид нар юу мэд хөглөр нөгөө яг уу угаасаа элч нар ингэж мэдлдэг юм байна гэж одоо тийм нэг тийм соёл гэхээс илүүгээр тэр хоёулаа
нэг ижил итгэл үнэмшилтэй өөрсдөө байр суурьчсэндээ харилт яг ижилхэн ингэ боддог байсан гэдгийг хэлээ харж болно. 그래서 사도 베드로의 서신 속에는 하나님의 선택이라든지 또 하나님의 은총이라든지 또 주권적인 역사에 대해서 기록을 하고 있습니다. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол одоо Илч Петрийн бичсэн захидлаар харах юм бол те юуны хайрын тослогоо те 우선 방금 사도 베드로 그죠? 그렇죠. 사도 베드로의 서신에. 아하. За тэгэхээр Илч Петрийн захидлуудыг харах юм бол те түүн дээр ерөөл те нэгүүлсэл хайр ингээ бас бичигдсэн байдаг. 자, 여기 사도 베드로가 자기 자신을 고백할 때 예수 그리스도의 종이며 이렇게 이야기했죠. За тэгээд хэдлээ агуулга харах юм бол Петр өөрийгөө бас Иесус Христийн боол гэж тодорхойлсон те. 어떻게 보면 소아시아 성도들에게 자신의 위치가 무엇인가를 이렇게 고백하는 겁니다. 그리스도의 종이. Тэгээ бага Азийн одоо итгэгч нарт Петр бол би бол ерөнхийдөө ийм хүн гэдгийг ингээ илчилж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Би бол Христийн боол хүн гэж. 자기가 종이라는 표현은 뭐냐면 자신의 주인은 예수님이고 자기는 예수님의 인도와 주장을 받는 사람이다라는 것을 고백하는 겁니다. Энэ боол гэдэг нь болохоор чинь те юу гэсэн утгатай лээ. Өөрөө бол өөрийнх нь одоо Петрийн эзэн бол Иесус. Тэгээд Петр болохоор би эзнийхээ дагуу хийгснийг хийдэг хүн гэсэн ийм мессеж өгж байгаа. 또 자신에 대해서 사도인 시몬 베드로라고 이렇게 고백하죠. За тэгэн гутаа дахиад өөрийгөө би бол тэгээ бас би илч болсон илч гэж одоо томилогдсон Симон Петр наа гэж танилцуулсан тийм. 자, 사도라고 하는 단어는 어떤 부분에서 보면 자의적이 아니라 타의적으로 권한을 위임받은 자 그런 의미가 있습니다. За энэ илч гэдэг үг болохоор чинь би өөрийгөө хэлдэг одоо тэгж тодорхойлдоггүй хин нэгэн хүн өөрийг нь илч гэж тодорхойлсон гэсэн утга хэлж. Хин нэгэн хүнийг 사도라는 그래서 단어가 아포스톨로스라는 단어는 아포라는 전치사하고 스톨로스라는 단어가 합쳐진 단어인데요. энэ илч гэдэг үгийг харах юм бол апо гэдэг нэг үг столос гэдэг үг хоёр нийлэхээр апостолос гэдэг үг гарч ирдэг юм байна л да. Хоёр өөр үгний нийлц байгаа байхгүй юу? 아포라는 단어는 위로부터라는 단어입니다. 위로부터. апо гэдэг үг нь болохоор чинь дээрээс гэсэн утга агуулдаг юм байна. 스톨로스는 보냄을 받았다라는 뜻입니다. За хоёр столос гэдэг нь болохоор чинь дуудлага авсан гэсэн утга юм байна. 그래 아포스톨로스라는 단어는 사도의 명칭인데 사도라는 것은 위로부터 보냄을 받은 자 그런 뜻을 갖고 있어요. 그래서 Тэгэхээр апостолс гэж ирсэн. Апостол гэж ирдэг. Бид нэр апостолс гэдэг тэр үг болохоор чинь дээрээс тэ дуудлага авсан. Тэ ийм утга байдаг гэсэн утга баг. Тэгэхээр чинь энийг бид нар монгол хэлэндээ орчуулахаар элч гэж орчуулж байгаа буюу элч гэдэг үгийг харах юм бол дээрээс хэн нэгнээр тэ нэгнээс дуудагдаад тушаал авсан нэгэн гэсэн утга явж байгаа. 그래서 이제 베드로는 소아시아 성도들에게 자신은 스스로 사도가 된 것이 아니라 하나님으로부터 이 사도직을 부여받았다라고 고백을 합니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол Петр өөрийгөө би өөрийнхөө төлөө явж байгаа биш харин би дээрээс авсан үүрэгтэй хүн гэдгийг ингээ илчгдээрээ илэрхийлж байгаа гэсэн утга. 어떻게 보면 좀 더 크게 본다고 하면 사도 베드로가 소아시아 성도들에게 편지할 때 이것은 하나님이 너희에게 말씀하는 것이라고 말하는 것이라고 하는 것을 염두에 두고서 말하는 거예요. Хэдлээ дахиад жоохон өөр үзгээр харъя гэх юм бол Петр хийж байгаа тийм ээ. Би та нарт арай нэг өөр үзгээр харъя гэх юм бол элч гэж хэлснээрээ би та нарт ингээд захиа үлгээж байгаа биш харин би дээрээс өгөгдсөн тэр захианы агуулгуудыг дээрээс авсныхаа дагуу та нарт илгээж байна гэсэн утга явж байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 사도 베드로가 말하는 것은 자기 말하는 것이 아니라 하나님의 명령으로 자신이 말하고 있다라는 것을 강조하는 거라고 볼 수 있습니다. өөрөөр бас тэр утгаараа тэрээр хэлэхдээ би та нарт ингээд тайлбарлыг өгөх гээд би та нарт ингээд илгээж байгаа агуулга гэхээс илүүгээр дээрээс та нарт ингэсэн шүү тий эзэн бурхнаас ингэсэн шүү гэсэн энэ дамжуулалтын үгийг би үүсгэж шашаа гэсэн одоо агуулга бас явж байгаа гэсэн. 자, 또 여기 수신자들 어떻게 보면 소아시아에 있는 성도들은 어떤 사람이냐면 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입은 사람이에요. За тэгээ бас Петр юу гэсэн гэхээр тэр бага Азад байгаа итгэгч нарыг болохоор
бидний бурхан болон аврагч болох Иесус Христээр зөвтгөгдсөн хүмүүс гэж хэлсэн тийм. 자, 먼저 하나님의 의가 뭘까요? 우리 하나님의 의. Тэгвэл бидний бурханы зөвтгөл гэдэг зүйлийг юу гэж бодож байна вэ? 언제가 제가 몽골에 가서 처음 말씀을 증거할 때 하나님이 창세전에 우리를 택했다라는 말씀을 하면서 하나님의 사랑에 대해서 얘기해서 사랑이 뭡니까? 라고 내가 질문을 던져봤어요. Тэгээ урд нь пастор нэг удаа Монголд ирээд номлож явах үедээ юу гэсэн нэ эзэн та бол ингээд бурхнаас тэ сонгогдсон бүр эртнээс бүр бүтээгдэхээс хаваад сонгогдохоор төлөвлөгдсөн хүмүүсээс юм аа. Та бол хайр авахын төлөө сонгогдсон гэж асуух хэлээд энэ хайр гэж юу вэ гэж асууж байсан удаатайг. 자, 강바트. 자, 강바트 사랑이 뭐예요? 사랑이. Яг тэгвэл хайр гэж юу вэ гэдэг асуултыг би та бүдэд одоо тавья. Тэгэхээр Ганбаатар ах тавьж байна. Хайр гэж юу вэ гэх. 자, 교회에서 사랑에 대해서 뭐라고 가르칩니까? Та чуулганда хайрын талаар юу гэж заалаа вэ? Хайр гэдэг нь бурхны нэгүсэл. Эзэн Иесусээр дамжуулан бурхнаас бидэнд өгөгдсөн тэр нэгүслийг хайр гэж. 사랑이라는 것은 하나님으로부터 주어진 은혜고 제대로 배운. 어이, 감사해. яг товчгүй тодорхой зөв хариуллаа. 아이고, 내가 이렇게 이제 답변하면 내가 마음이 기뻐요. 아, 참 내가 보람이 있습니다. Миний заасан ач холбогдол үр дүн байгаа л юм гэж харж байна. 자, 옛날에 내가 처음에 몽골에 가서 예배를 인도하는데 사랑에 대해서 이야기하니까 뭐라고 해요? 사랑이 뭐냐고 질문했더니 사랑은 옆에 사람을 안아주는 겁니다. 그러더라고요. Тэгээ урд нь нэг Монголд ирээд асуусан юм л да. Хайр гэж юу вэ гэж асуусан чинь гэсэн нэ. Хайр гэдэг бол за хажууд байгаа хүнээ тэврэх бол хайр юм аа гэж хэлжсэн. 옆에 사람들에게 뭐 나눠주고 또 희생하고 섬기는 것이 사랑입니다. 뭐 이런 표현을 썼어요. Энэ зүйл бол хайраа гэж ингэж хэлжсэн. 그 내가 그래서 이렇게 하면서 그게 사랑입니까? 내가 그랬어요. Тэгээ пастор наад чинь хайр гэж бодож байна уу гэж асуусан. Буцаад 그 일반적인 세상에서 말하는 사랑의 범주에 안에 들어가 그런 사랑의 모습이라고도 할 수 있지만 지금 내가 당신들에게 얘기하는 것은 이 성경에서 말하는 사랑이 뭐냐고 내가 질문을 던진 거거든요. тэгээд ингэсэн яг хуу та нарыг сая хэлсэн тэр агуулгууд чинь юм уу те хажуу хүнээ тэрж өгөөх, үйлчилж өгөөх те одоо тайлбарлуулж өгөх эдгээр зүйл чинь болохоор хайр гэдэг нэрийн дотор агуулгаддаг нэг хэсэг нь мөн өө. Харин одоо би та нараас асууж байгаа тэр хайр гэж юу гэдгийг болохоор чинь Библиэлд бичигдсэн хайрын талаар асууж байна гэж ингэ хэлсэн. 성경에서 말하는 사랑이라고 하는 것은 뭐냐면 여기 우리 하나님의 의를 힘입어라는 말은 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 선택한 것이 사랑입니다. Тэгэхээр Библиэлд хэлж байгаа хайр гэдэг нь юу гэхээр бурхан эзэн бид нарыг тэр зөвхт гэж сонгох гээд анханасаа хүлээн зөвшөөрч одоо дуудсан тэр дуудлагыг бол хайр гэж хүлээж байна. 그러니까 저와 여러분들이 하나님의 은혜로 선택받은 것이 하나님의 의예요. 의. Бид нэр бурханы нэгүслэр бид нар бурханы нэгүслэр сонгогдоод тэ дуудлагыг аваад эзэн бурхан бид нарыг зөвхт гэж ингэж хүлээж авсан. 자, 또 하나님의 의의는 뭐냐면 우리가 죄값으로 죽을 수밖에 없다는 건 하나님은 아시고 그 죄값을 대신 갚아주시겠다고 하는 것이 하나님의 의입니다. Тэгэхээр бурханы зөвтгөл гэж зүйл юу хэлж байгаа гэхээр бид нэр угаасаа эзний өмнө эзэн бид нэр түүний өмнө тэр яагаад зогсох боломжгүй байсныг гэхдээ бурхан өөрийнхөө хүүгээр дамжуулаад бидний авах ёстой байсан тэр шийтгэлийг өгснөөрөө биднийг зөвхт болгосон гэж. 자, 여러분들이 잘 아는 요한복음 3장 16절 17절 한번 읽어보세요. Та Иохан номны 3-ын 16 мэдэн тийм ээ 3-ын 16 уншиж өгөх үү? 자, 거기 한번 읽어보세요. За Иохан 3-ын 16 уншиж өгөөрэй. Бурхан ертөнцийг үнэхээр их хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөн амьтаа болох юм аа.
아멘. 거기 여러분들이 차분하게 읽어보면 하나님의 의가 무엇인가를 금방 읽을 수가 있죠. За энэ дээр харах юм бол бид нэр та энийг анхааралтай унших юм бол энэ дундаас Бурхны зөвтгөл гэдэг зүйл тэр ингээ гарч ирж байгаа. 세상에 멸망당하는 사람들을 위해서 당신의 독생자를 보내서 그들의 죄값을 대신 짊어지시겠다는 게 하나님의 의예요. Бурхан угаасаа мөхөх рүүгээ явж байгаа тэр хүмүүсийг харахтаа зүгээр аварч болохгүй те зүгээр авах боломжгүй учраас хүүгээ тэр хүмүүсийн өмнөөс одоо шийтгээд тэр хүмүүсийг аварж байгаа энэ үйл явдал бол Бурханы зөвтгөлийг харуулсан гэсэн. 또 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 그랬죠. За тэгэхээр дараад нь харах юм бол за хэдүүлээ нэг Петр чонсороо тааши 들어가는 거죠, 목사님? 그렇죠. Петр үгсороо. За 네. тэгээд хоёрдугаар Петр нэгийн цаашаа хэдүүлээ нэгийн сүүлийн хэсгийг харах юм бол итгэлийг хүлээж авсан гэж хэлсэн. 자, 예수 그리스도의 의가 뭡니까? За эзэн Есүс Христосийн үе. 예. За тэгэхээр эзэн Есүс Христосийн зөвхт байдлыг юу гэлж байгаа вэ? 자, 우리가 짊어져야 될 죄의 짐을 대신 짊어진 것이 예수님의 의예요. За тэгэхээр эзний зөвхт байдал гэж юу гэлж хэлэхээр бид нар авах ёстой тэр шийтгэлийг эзэн өөр дээр авсан нь тэрний түрээ зөвхт байдал болж байгаа. 우리가 죽어야 될 것을 예수님이 대신 죽어주신 것이 또 의입니다. Тэр бид нар өөхөх ёстой байсан бол эзэн бидний өмнөөс тэр үхлийн шийтгэлийг авсан тийм энэ бол зөвхт байдал байгаа. 소아시아 성도들은 그 의를 힘입어서 구원받은 자들이라. За тэгэхээр харин энэ түүний зөвтгөлөөр нь яасан гэхээр зөвтгөл дотор нь бас адилхан хамрагдаад эзнээс одоо зөвтгөлийг авсан гэсэн үг тийм. Эзнээс зөвтгөлийг аваад хүчтэй болсон хүмүүс гэсэн үг. 또 여기 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들이라고 그랬습니다. За тэгээд яасан гэхээр дараад нь хоёрдугаар Петр нэгийн сүүлийг харах юм бол тэр зөвтгөл авсан хүмүүстэй яг ижилхнээр үнэтэй итгэлийг бас бага азхан авсан гэдгийг хэлж байна. 자, 동일하다고 하는 것은 지금 사도들과 동일한 미래가 그들에게 준비되어 있다는 것을 얘기하죠. За энэ дээр гарч байгаа ижил гэдэг үг гарч байгаа. Тэгэхээр ижил гэдэг үг нь юу хэлж байгаа гэхээр чинь дараад нь тэр элч нартай яг ижилхэн ирээдүйд тэднийг бас хүлээж байгаа гэдгийг хэлж өгсөн гэсэн. 이 보배로운 믿음은 어찌 보면 보배로운 약속, 또 보배로운 진리, 그것을 가지고 그들이 사도들과 더불어 하나가 되어 있다라고 하는 것을 전제로 이렇게 말하고 있는 거예요. За энэ дээр болохоор үгээр үнэтэй ижил гэдэг нь чинь үнэт итгэл тэ амлалт бас үнэн тэр бүх зүйлийг авсан гэсэн үг байна. 이 믿음을 어떻게 보면 보배로운 믿음이라고 하는 것은 뭐냐면 그것은 세상에서 얻을 수 없는 오직 하나님의 은혜로 얻을 수 있는 거기 때문에 보배롭다고 표현한 겁니다. 네? 앞에서 사람이 뭐라 해가지고 죄송해요 목사님. 네. 다시 한 번만 해주시겠어요? 자, 이 보배롭다고 하는 것은 세상에서 얻을 수 있는 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로만 얻을 수 있는 거기 때문에 보배롭다고 표현합니다. За тэгэхээр дараад нь бас энэ чинь үнэт гэдэг агуулга гарч байгаа тийм ээ. Үнэтэй итгэл гэдэг зүйл. Энэ үнэт гэдэг нэрэн дотор юу явж байгаа гэхээр тэр итгэл гэдэг зүйлийг энэ дэлхийгээр хаанаас ч олох боломж байхгүй. Харин зөвхөн Бурханаас өгөгддөг зүйл гэдэг утгаар нь энэ үнэт итгэл гэж хүлээж авах. Үнэтэй гэсэн агуулгыг оруулж ирсэн гэсэн үг. 또 보배롭다고 표현하는 것은 하나님의 약속이 그 안에 포함되어 있기 때문에 보배롭다고 한 겁니다. Бас энэ дээр үнэт гэдэг үгэн дотор юу орж байгаа гэхээр Бурханы амлалт тэр дотор агуулгдсан байгаа учраас 어찌 보면 이 땅에서 살아가면서 믿음으로 살아가는 자들에게 하나님께서 반드시 그 수고한 것을 기억하시고 갚아주시는 일에 어떻게 보면 사도들과 이 소아시아 성도들이 한 몸이 되어 있다고 하는 것을 고백하는 겁니다. Тэгэхээр энэ дээр болохоор итгэлээрээ тэд нэр хүлээн авагдах бөгөөд дараад нь эзэн энэ дэлхий дээр биш юма гэхэд ирэх тэр амлалтаараа тэдний одоо амсж байгаа зовлон, твшиж байгаа төвчээрийн бүх хариултыг Бурхан буцааж өгнө гэсэн тэр амлалт
энэ донд орж байгаа гэдэг утгаар нь үнэтэй гэж хүлээж авч байгаа гэсэн. үнэтэй гэж бичсэн. 자, 2절 말씀에는 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다. 이렇게 말씀했어요. Тэгээд 2-р Петр 1:2-ыг хэлээ цаашаа харах юм бол Бурхныг болон бидний эзэн Есүсийг мэдснээр гэж байна тийм. Мэдснээрээ та нарт нэгүүлсэл ба амар амгалан урлам аривжгаа гэж хэлж гисэн. 자, 은혜라고 하는 것은 하나님으로부터 거저 받은 것이 은혜고, 이 은혜는 어떻게 보면 하나님이 끊임없이 이 소아시아의 성도들과 함께 하시고 그들을 지켜주신다고 하는 뜻입니다. За тэгэхээр энэ дээр хэлж байгаа нэгүүлсэл гэж байгаа тийм ээ. Нэгүүлсэл гэдэг нь болохоор Бурханаас өгөгдөж байгаа тэр одоо дуудлага тийм аврал бөгөөд зөвтгөл бөгөөд энэ нь дуусахгүй би төгсөшгүй гэдгийг нь хэлж байгаа. төгсөшгүй. 평강이라고 하는 것은 그 고난이나 여러 가지 어려움 오는 것을 감당할 수 있는 하나님으로부터 오는 위로, 또 하나님으로부터 오는 기쁨이라고도 표현할 수 있습니다. За тэгээ энэ дээр гарч амар амгалан гэж гарч байгаа. Энэ амар амгалан болохоор чинь нөхцөл байдлаас үл хамааран тэ эзнээс өгөгддөг тухайн хүний сүнсэн дотор байдаг тэр амар амгалан хэлж өгч байна. 베드로는 편지하면서 더욱 많을지어다. 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다라는 메시지를 통해 하나님께서 그들과 함께 하시고 또 그들이 여러 가지 어려움 속에서도 그걸 감당할 수 있는 능력을 하나님께서 부어달라고, 은혜를 베풀어 달라고, 기쁨을 달라고 이렇게 말을 하고 있는 거죠. За тэгэхээр энэ дээр улам аривжгаа гэдэг ингээд ерөөж гисэн тийм ээ. Энэ болохоор нэг талаараа илүү ариван болох болтугай гэж ерөө залбирж өгч байгаа хэлбэр гэсэн. 자, 그런데 이런 은혜와 평강은 어떻게 주어지느냐? 하나님과 우리 주 예수를 알므로 그랬지요. За тэгвэл энэ дээр харилцаа хоёрыг дахиад харах юм бол нэгүүлсэл болон амар амгалан тэгвэл яах үед өгөгдөн гэсэн мөлий. Тэгэхээр урагш нь хэлээ нөхөд харах юм бол мэдэх үед өгөгдөн гэж хэлж байгаа. Юг мэдэх өгсөн чинь Бурхны болон Есүсийг мэдснээрээ гэсэн. 자, 하나님을 아는 것이 중요한 겁니다. 그래서 먼저 Энэ дээр болохоор бид нэр харах юм бол мэдэх гэдэг зүйл чухал гэдгийг харж байна тийм. 하나님을 알지 못하면 은혜를 깨닫지도 못하고 하나님으로부터 오는 평안을 누릴 수가 없는 거예요. За тэгэхээр бид нэр Бурхныг хэрвээ мэдэхгүй бол тэр яг хэн гэдгийг мэдэхгүй бол түүнээс яг ямар нэгүүлсэл ирж байгааг ч мэдэхгүй. 그래서 하나님을 아는 것이 더 중요한 거예요. Тэгэхээр бид нэр Бурхныг мэднэ гэдэг нь маш чухал гэдгийг эндээс харах боломжтой. 하나님을 알려고 그러면 구약 성경에 있는 말씀을 깊이 깨달아야 돼요. Тэгээ бид нэр Бурхныг мэдье гэвэл хэрвээ та мэдмээр байна гэвэл хуучин гэрэн дээр бичигдсэн тэр агуулгуудыг маш гүн үндэгээр нь ухааж ойлгож авах хэрэгтэй. 하나님께서 예수 그리스도를 보내줬는데 하나님 왜 보내주셨는지 그 진리를 발견해야 되겠죠. Тэгэхээр та Бурхныг мэдэх дотор юу орж илэрээ. Бурхан тэр мэдэх гээд байгаа Бурхан Иесусыг илгээсэн гэсэн шүү дээ. Тэгвэл тэр Бурханы хэн болоод тэр яг яагаад Иесусыг илгээсэн бэ гэдгийг бид нэрс мэдэхээр анхаарах хэрэгтэй. 또 주 예수를 알므로 그랬죠. Энэ дээр болохоор яасан гэхээр хоёуланг нь мэдэх талаар ярьсан тийм Бурхныг мэдэх болон эзэн Иесусыг мэдснээрээ гэж. 자, 예수님을 안다고 하는 것은 예수님이 제자들에게 너희는 나를 본받는 자가 되라고 얘기합니다. За тэгээд Иесусыг мэднэ гэхлээр энэ дээр юу хэлээ бодох вэ гэхээр эзэн Иесус шавнартаа тэгж хэлсэн та нар надаас суралцаарай гэж хэлсэн. 그러면서 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 그런 말씀도 하셨어요. Бас дахиад өгсөн гэхээр эзэн Иесус би ариун учраас та нар ч гэсэн ариун байх ёстой гэж хэлсэн. 다시 말하면 우리가 하나님의 은혜와 평강 가운데 있으려고 그러면 예수님의 거룩한 모습, 어떻게 보면 예수님이 가지고 있는 인격, 예수님이 가지고 있는 사명, 예수님이 걸어가신 그 길을 닮아갈 때 가능하다는 것을 여기서 말씀하고 있는 거예요. За тэгэхээр эндээс бид нар харах юм бол эзнийг мэднэ гэдгийг эзэн өөрөө тэгсэн тийм ээ. Би бол ийм учраас чи ингээрээ. Би ариун бол чи ариун байгаарай гэсэн ч тийм. Тэгэхээр бид нар эндээс харах юм бол бид нар хэрвээ яг энэ амралтын дагуу нэгүүлсэл болон амар амгалан дотор хэрвээ бай гэх юм бол Есүсийн тэр дүр төрхийн дагуу, Есүсийн зан чанарын дагуу, түүнээс өгөгдсөн тэр үүргийн дагуу, тэгээд түүний яваарай гэсэн тэр замын дагуу явж та
тэр одоо нэгүсэл болон амар амгалангийн тэр дунд байх боломжтой гэдэг хэлж. 그렇기 때문에 우리에게 은혜와 평강은 이렇게 하나님을 알고 예수 그리스도를 바로 알 때 어떻게 보면 진리에 속한 다른 은혜와 평강을 누릴 수가 있는 겁니다. Тэр бид нар дахиад харах юм бол мэдснээрээ гэдэг нь болохоор чинь Бурхныг болон Иесусыг зөв мэдснээрээ. Нөгөө талаар харах юм бол мэднэ гэдэг нь юу гэж хэлж чинь үнэнг ойлгоно гэсэн баг. Тэр үнэнг ойлгож үнэн дотор та орох үедээ нэгүүлсэл болон амар амгалан дотор байх боломжтой гэдэг хэлж байна. 여기 3절로 4절 말씀은 아주 중요한 말씀인데요. 사도 베드로가 먼저 이 소아시아 성도들에게 그리스도의 성품, 이 신의 성품에 대해서 이야기를 합니다. За тэгэхээр Илч Петр одоо энэ дэр юу ярьж байгаа гэхээр эхлээд мэдчлэхэд дараа агуулганд нь юуг оруулж ирсэн гэхээр Христ гэж юм бэ? Христийн тэр одоо түүний онцлогийн талаар оруулж ирсэн. 신의 성품은 하나님의 인격을 닮아서 어떻게 보면 우리가 세상에서 정욕으로 살아가는 게 아니라 변화된 거룩한 사람으로 살아가는 모습이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол Бурханаас өгчөөд дуудлага тийм эзнээс өгчөөд бэлэг сойрхочоо зүйлүүд нь болохоор эхний ээлжинд бид нар эзний тэр мөн чанарыг дагаж өөрчлөгдөх ёстой гэдгийг ингээд хэлж өгсөн хамгийн чухал нь. 저와 여러분들이 이 신의 성품에 참여하게 돼 있어요. Бид нар болохоор ч Бурханы тэр мөн чанарт тийм хамт ингээд одоо оролцоод суралцаад ингээд явж байгаа хүмүүс. 지금 참여하고 있습니다. Одоо бид нар бас түүний ингээд хамт оролцоод явж байна тийм. 어떻게 참여하게 되었을까요? Тэгвэл яаж оролцож байгаа гэж бодож байна вэ? 오늘 여기 3장 1절에 이렇게 했으면 그의 신기한 능력으로 그랬어요. За тэгэхээр тэрэн дээр нэгдүгээр харах юм бол хүчээ гэж орж байгаа тийм. 자, 신기한 능력이라고 하는 것은 구원은 우리의 노력과 수고로 얻는 것이 아니라 철저한 하나님의 선택과 은혜로 주셨다고 하는 것을 깨닫게 하는 거죠. Бид нар эзний тэр одоо тэр эзний Бурхны мөн чанарын тэр үйлсэд хамт оролцоод явж байгаа гэдэг нь болохоор чинь бид нар өөрсдөө сайнаар оролцоогүй харин нэгүүлсээр өгсөн буюу дээрээс биднэрт өгсөн гэсэн. 자, 하나님이 친히 우리 속에 찾아오셔서 우리를 변화시키고 새롭게 하셨다고 하는 뜻이 있습니다. Бурхан өөрөө бид нарыг хайж ирээд бид нарыг өөрчилж өгөөс тий өөрөөр бидний шинжилж өөрчилж байгаа гэдэг хэлж өгч байна. өөрчилсөн, өөрөө өөрчилсөн. 그래서 우리가 처음 예수 믿을 때보다도 점점 자라나면서 우리의 인격이라든지 깨닫는 것이 달라지는 것은 그의 신기한 능력으로 되는 거예요. Тэгэхээр бид нар анхаанаасаа ахуулаа тий эзэнд эзнийг мэдих болсон тэр цагаас ахуулаад харах юм бол баг багаар өсөлтөн дотор тий тэр хүч дотор өөрчлөгцөөр л яваа. Бурхан руу. 또 여기 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주었다 그랬습니다. За эхлээд цаашаа одоо ярих юм бол 3절 гэж байгаа саний. 3절. 그래 3절이죠. За 3 дугаар харах юм бол тэгсэнтэй тэрэн дээр харж байгаа хүчний талаар хэллээ сая ярьсан бол цаашаа ам болон итгэл сүсэгдэх гэж тий хамаатай бүхний сойрсон гэсэн. 여기 생명은 우리의 영이 살아나는 것을 얘기합니다. Энэ хэлж байгаа ам гэдэг зүйл нь болохоор сүнсний амийг хэлж байгаа гэсэн үг байна. 또 경건은 우리의 삶이 육체적인 삶이 변화된 모습을 얘기하는 거예요. За бас өөрчлөлт гэдэг нь болохоор сүсэг гэдэг нь болохоор чинь бидний мах бодын одоо бодол санаа амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн гэсэн үг тийм. 하나님의 주권적인 능력으로 우리가 영이 살아나고 또 삶에서 변화되는 모습을 우리에게 주었다는 거예요. Тэгэхээр бид нар дээр болохоор бид нар энэ юу гэсэн үг гэхээр хуучин байсан биднэрт байсан тэр агуулгууд нь хуучин хүний тэр дүр төрхүүд нь өгсөн гэсэн үг тийм өгч байгаа. 자, 여러분들은 한번 잘 생각해 보세요. 여러분들이 생명과 경건에 속한 것을 하나님이 주었는데 여러분 스스로가 처음 예수 믿었을 때보다도 지금 여러분들의 모습을 보면 조금이라도 그런 은혜 가운데 여러분들이 살아가고 있다는 것을 느낄 겁니다. Одоо та бид нар ингээд одоо өөрсдөө ч мэдэхгүй хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ингээд боддоор за яг ингэж өөрчлөгдлөө гэж харж чадахгүй юм шиг боловч одоо та бодож үзэх юм бол та анх нөгөө нэг
анх Христ таныг хүлээ дуудажсэн тэр үе болон өнөөдрийн энэ таны өөрийгөө харахаар яхааргүй та эзэн бурхан таныг амь руу сүсг рүү ингээ өөрчлөөд дуудаа тэр дуудлага дотроо таныг ингээд өөрчлөөр байгаа гэдэг та хангалттай мэдэх боломжтой. 자, 과거에는 깨닫는 것이 부족해가지고 깨닫는 게 부족해서 어떻게 보면 자라나질 못해가지고서 끊임없이 육으로만 판단하고 또 때로는 낙심하고 넘어지는 사람들이 예수 믿었어도 많이 봤어요. За тэгэхээр өмнөх ингээ байдлуудыг харах юм бол хүмүүсийн ойлгох чадвар гэдэг зүйл дутуугаас болоод яадаг гэхээр дийлэхдээ шууд мах бодороо дүгнэлт хийдэг тий. Тэгээд мах бодороо хурдан дүгнэлт шийдвэр гаргацдаг. Тэгээд нэг шийдвэр гаргахдаа ямар ч ингээ хайр юугүй тий хайргүй хүндий хүйтэн гаргадаг ч юм уу ийм зүйлүүд маш олон байдаг байсныг ингээ харж ирсэн. 그런데 생명에 속한 것 어찌 보면 우리 영이 자라나서 하나님의 나라를 소망하고 그 안에서 살아가게 된 것이 여러분들 마음속에 언제부터인가 자리 잡고 만들어지면서 여러분들이 세상을 바라볼 때 어떤 문제가 생겼을 때 판단할 때 이 판단의 세계가 많이 달라진 것을 여러분들도 느끼고 있을 겁니다. Тэгээ одоо харин дараад ингээ харахаар яаж юм гэхээр баг багаар өөрөө ч мэдэхгүй хизээ ийм болсон гэдэг мэдэхгүй харин хүмүүс дээр альва зүйл төр шийдвэр гаргахтаа ч юм уу те альва зүйлийг хүлээж авахтаа те илүү ингээд нөгөө нэг одоо хатуу хөндий хүйтэн байсан тэр байдлууд ингээд баг багаар нэг л мэдэд ингээ алуу болцсон те баг багаар өөрчлөгдчихсөн ийм байгааг ингээ хардаг. Тэгэхээр энэ нэг яагаад ийм болж байгаа гэхээр хүн амь руу хамаарагдаад ирэхлээр те амь руу ойртоод ирэх тусам зөөлөн хайрын ийм болдог гэдгийг өөрөө ингээд мэдэх болно. 그게 있습니까, 여러분들도? Танд тийм өөрчлөлт ер нь харагдаж байна уу? 여러분들이 있어요? Танд тийм өөрчлөлт байна гэж бодож байна уу? 과거 어떤 일이 문제가 생기면 끊임없이 그냥 세상적으로 물질적으로만 그것을 접근하고 거기서 고민하다가 이거 모르겠다 죽겠다 헤이라 모르겠다 될 대로 되라 이런 사고로 살았던 사람들이 이제는 어떤 문제가 생기면 우리 하나님께 기도하자. 하나님 도와줄 것이다. 또 이걸 통해서 하나님이 또 유익을 줄 것이다. 잘 인내하자. 뭐 이런 생각으로 변화된 모습이 여러분들이 없습니까? Тэгээ урд нь юу гэдэг шууд өөрийнхөө би ийм л хүн гээл те шууд ингэ харьцдаг те ингэдэг байсан хүн одоо юу гэдэг одоо дараад нь харахаар юу урд нь яг тэгж харьцдаг те ингээ өөрийнхөө шууд дүгнэлт хийдэг те юмстай мэдхгүй чадахгүй одоо те болохгүй гарахгүй бүх үгүүдээ гаргадаг ийм хүн байсан гэж бодох юм бол одоо магадгүй те ямар нэг асуулт тулгарх үед хамгийн түрүүнд за бурхан юу яах бол те хамтдаа залбирая гэдэг ч юм уу энэ нөхцөл байдлаар дамжуулаад эзэн ямар нэгэн тэ сайн зүйлийг хийх гэж байгаа байх гэдэг ч юм уу би төвчөртэйгээр хүлээх хэрэгтэй юм байна магадгүй эзэн над дээр ажиллах гэж байгаа гэдэг ч юм уу энэ мэтчлийн бодлуудад нь өөрчлөгдөж байгаа зүйлсүүд байна уу? 있어요, 없어요? байна уу ахгүй юу? 네. 있답니다. 있는 것 같아요. 그건 하나님의 신기한 능력으로 생명이 주어진 거예요. Тэгээ энэ болохоор яаж үүсдэг вэ гэхээр та тэрийг харагдахгүй. Гэхдээ бурхны гайхамшигтай тэр хүч таны дотор ажилласаар л байгаа учраас ингэж байна. 우리 저기 난지도 어르신이 다랑에서 세르경 만달교에 있으면서 기도를 많이 하는 걸 내가 봤어요. Тэгээ манай Нанжидагч тэрийн талаар ярьж байгаа. Нанжидагч ингээд аханд сэргэн мандал гэдэг чуулганд очиод маш ингээд залбирч байгааг би ингээд харсан. 저분 때문에 어떻게 보면 세르경 만달교회가 산다고도 볼 수 있습니다. Тэгэхээр магадгүй тэ энэ Нанжидагчийн тэгээд энэ залбирлаас залбирал сэргэн мандал чуулганы дахин одоо сэргэгт нь бас үр нөлөө өгсөн гэж харж байна. 그 생명의 역사가 많은 거예요. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол амийн энэ үйлсүүд маш байдаг. 죄송해요. 또 여러분들 경건에 속한 것 어찌 보면 여러분들의 삶의 인격에서 이제는 그리스도인으로서 말이라든지 행동이나 삶에 있어서 하나님의 능력으로 변화된 모습이 있습니까, 여러분들? Тэгэхээр та нарын амьдралд ч гэсэндээ те эзний хүчээр те өөрчлөгдсөн тийм өөрчлөлтүүд ингээд өдөр шөнө шиг ингээд харагдаж байгаа зүйлүүд байна уу? Байгаа те. 여러분들이 예수 믿기 전에는 가지고 있던 고집불탱이들, 예수 믿기 전에 가지고 있었던 그 생각들, 그것을
이제 예수를 믿고 난 다음에는 이게 바뀌어지는 거예요. 고쳐지는 겁니다. Тэгээ та одоо харах юм бол магадгүй тэгээ та Иесусыг мэдхээс өмнө хэр тийм хөшүүн хүзүүтэй байсныг бид нар мэдэхгүй тий бодолч нь ямар байсныг мэдэхгүй. Гэхдээ та одоо Христ дотор орж ирээд хамт алхах үед нэг л мэтгэд тэр нөгөө өндөр байсан нөгөө тэр зөрүүд бардам тэр нэг хатуу зангууд нь мохсоор тий ингэж байгааг бид нэр хардаг шүү дээ тий. 자, 신의 성품에 참여하는 이 소아시아 성도들에게 그것을 주셨다는 거예요. Тэгэхээр одоо энэ дээр Петр юу гэсэн гэхээр яг энэ мэтчлэн эзний одоо үйлсүүд тэдний бага Азад байгаа итгэгч нарт ч гэсэндээ өнгөгдсөн гэдгийг хэлж гисэн. 그것을 오늘 저와 여러분들도 받았습니다. Одоо энд одоо хэдлээ судалж байгаа би болон та нар ч гэсэндээ энийг бас тэгээд энэ дундаас адилхан авсан байгаа. Эзнээс энэ хүчийг 그게 없다고 하면 그건 그리스도인이라고 보기 어려워요. гэтээ магадгүй хэрвээ танд ийм зүйлсүүд байхгүй байна. Тэг эзний хүч таны амьдралд ажиллахгүй байна гэж байгаа бол та өөрийгөө дахиж нэг харж үзэх хэрэгтэй. 근데 성경의 사도들이 범사에 그에게까지 잘할지라 또 장성한 분량에 이르게 하였으니 이런 단어들은 분명히 그리스도인들이 자라난다고 하는 것을 표현하는 겁니다. За тэгээ дараад нь харах юм бол тэр гайхамшигт юугаар яхаа аргагүй хүн өсдөг учраас тэгээ янз бүрийн хавчлага дундч гэсэндээ түүнийг хүлээж авахгүй төвчж байгаа байдлууд нь хүртэл тэрний өсөлтийн нэг хэлбэр гэдэг ингээ хэлж өгч байна. 또 때가 오래되었음에 그런 표현도 썼습니다. За харах юм бол 그 사절 말씀 아니요. 고린도전서에 아니죠. 보면 사도 바울이 음흠. 고린도 교인들에게 때가 오래되었음에 너희가 젖이나 먹고 단단한 것을 못 먹을 자가 되었도다. 그런 표현을 쓴 게 있는데 거기 때가 오래되었음에라는 표현도 이제는 너희가 자라나야 되지 않느냐라는 어떤 뉘앙스로 그들에게 편지한 거예요. За тэгэхээр дараад нь бас хин Паул бас энэ талаар хэлсэн байдаг. Коринт номон дээр харах юм бол 1-р Коринт дээр за цаг үе хэдийнэ болсон байна гэж ингэ хэлсэн байдаг. Тэр агуулга ямар агуулга гэдэг гэхээр одоо та өсөх ёстой цаг чинь болцсон юм шүү. Өсөх хэрэгтэй юм шүү. Өөрчлөлт хэрэгтэй юм шүү гэсэн ийм мессеж авч байдаг гэж. 자, 이 신의 성품에 도달하는 건 이렇게 하나님께서 하나님의 은혜로 우리에게 주어졌다는 것을 알 수 있습니다. За тэгэхээр бид нэр дээр бурхнаас өгөгддөг тэр өөрчлөлт дүр төрхүүд нь яадаг гэхээр эзний мөн чанарууд нь өөрөө бид нар сайнараа биш харин бурхан нэгүүлслээр өгдөг гэдгийг ингээ хэлж өгсөн. 자, 여기 말씀해 보면 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이니라 이런 말씀이 있어요. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол энэ нь биднээс биш харин түүний бидний дуудлагаас эхлэлтээс сойрхолоо гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 우리를 부르신 이를 우리가 알고 있습니다. Тэгээ бид нарыг эзэн дуудсан гэдгийг бид нар мэдж байгаа тийм. 자, 여러분들이 우리를 불러주신 하나님, 예수 그리스도를 우리가 알고 있지요. Бид нэр эзэн Есүсийг болохоор таныг дуудсан, таны бурхан гэдгээр мэдж байгаа тийм. 여기 안다라는 단어는 믿고 확신한다라는 단어입니다. 사실 믿고 확신한다. Мэдэх гэдэг үгний агуулга хэдлээ харах юм бол энэ болохоор чинь итгэж бас батлах гэсэн утга явдаг. 자, 그러니까 우리를 부르신 이를 믿고 확신하는 것을 통해서 이런 신의 성품이 주어진다는 것을 얘기합니다. Тэгэхээр энэ тэр утгаараа мэдэх гэхэлэр чинь та итгэж түүнийг батлаж хүлээж авснараа дараад нь бурхны одоо тэр өөрчлөлтийн дотор бурхны мөн чанар руу хамт оролцдог гэдгийг хэлж өгч. 또 여기 우리에게 신의 성품을 주실 때 자기의 영광과 덕으로서 주셨다 얘기합니다. За тэгэхээр яасан гэхээр бас биднэрт бурхны тэр мөн чанарыг баг багаар өгж байгаагийнхаа хажуугаар яасан гэхээр 마지막 부분 뭐라 하셨죠? 여기 지금 이제 3절로 설명을 하는데 신의 성품을 하나님은 어떻게 주셨느냐? 자기의 영광과 덕으로서 주었다는 거예요. өөрийнхөө алдар дээр гэсэн тий алдар дээрээ давуу байдлаар бас нэмж өгсөн гэж хэлж гисэн. 자, 자기의 영광이라고 하는 것은 철저하게 하나님의 주권적인 역사로 우리를 선택하신 모습, 또 그 일을 위해서 예수 그리스도를 보내서 속죄하신 모습이 거기 담겨 있습니다.
За энэ дээр алтар гэдэг зүйл дээр юу хэлж ин гэхээр эзний төгс ирэх мэдэл. За тэрэн дээр нэмэгдээд таныг зөвтгөл рүүгээ дуудсан түүний одоо төгс юу дуудлага те эдгээр бас орж ирсэн гэж байгаа. 또 덕이라고 하는 것은 뭐냐면 하나님이 우리를 참아주시고 기다려 주었다고 하는 뜻이 거기 담겨 있어요. За тэрэн дээр бас дахиад юу гэж хэлэхээр эзэн бурхан биднийг хүлцэн нэвчиж хүлээж өгч байгаа гэсэн энэ бас орж ирж байгаа. 자, 그것을 통해서 우리가 하나님을 알게 된 겁니다. Тэгэхээр тэгсэн учраас бурхан одоо тэр бурханы тэр тэгсэн учраас бид нэр энд ингэ сууж байгаа гэсэн үг. 그러나 결과적으로 우리가 신의 성품에 도달하게 된 것은 철저한 하나님의 은혜로 말미암아서 참아주신 결과라고 볼 수밖에 없어요. Ерөнхийдөө бол бид нэр одоо тэр та бурхны зан чанар дотор оролцоод өөрчлөгдөөд ингээ өөрчлөлт дотор хамт оролцоод явж байгаа хүн гэж өөрийгөө хүлээж авч байгаа гэвэл энэ нь шууд утгаараа бурхан таныг төгс ирэх мэдлээрээ дуудсан. Нөгөө талаараа бурхан таныг өөрөө төвчж, өөрөө таныг одоо хүлээн зөвшөөрч төвчж хүлээж байгаа учраас та бид нэр энэ чинь ингээ сууж байгаа гэсэн үг. 그래서 천년이 하루와 같고 하루가 천년과 같은 이 한 가지를 잊지 말라 말씀이. Тэгэхээр тийм учраас бид нарыг харах юм бол юусэлэрэ тэр нэгүүлсэл гэдэг зүйл дээр санах ёстой зүйл нь нэг нь 1000 өдөр шиг 1000 өдөр нь нэг өдөр шиг гэдэг тэр агуулгыг бид санах хэрэгтэй. 그래서 그 베드로후서 3장 8절에 있어요. 베드로후서 3장 8절. За 3:8-ыг харъя. Нэгдүгээр Петр 2-р Петр 3:8-ыг харах юм бол Игэл гамсаны 네. 네. За хайртууд минь эзний хувьд харин нэг өдөр нь 1000 жил мэт 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нууцлагдаг гэх. 자, 하나님이 우리를 이렇게 참아주시고 기다려주신 결과가 우리가 신의 성품에 도달할 수 있는 그 기회를 주신 겁니다. Тэгэхээр бид нэр одоо бид нэр эзэн нэгүүлсэл дотор тогтож байгаа гэдэг нь болохоор бурхан биднийг төвчиж бас хүлээж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэрний бас тэ үр дүнд бид нэр бурханы тэр одоо өөрчлөлт дотор хамт алхаж байгаа гэдгийг бас ингэж бодох 그래서 хэрэгтэй. 때로 우리가 이 땅에서 살아가면서 저도 항상 그런 고민을 갖고 살아가는데 때로는 용서할 수 없다고 생각하는 사람들을 우리는 용서를 해줘야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр хэм бол одоо яг хэлээрээ энд байгаа хүн болгон бурхан таныг төвчээд хүлээж байгаа гэвэл одоо би хин нэгнийг уучлах чадахгүй байна гэж ойлголт байж болох юм уу гэдэг бас бодох хэрэгтэй. 자, 왜 그렇지요? Яагаад гэхээр 하나님이 천년을 하루가 천년같이 우리를 기다려주시는데 우리가 뭐 천년을 삽니까? 100년도 못 사는데 우리가 그 안에 살아가면서 때로는 우리에게 불편하게 했던 사람들, 때로는 잘못했던 사람들에 대해서 용서해 주지 못한다고 하면 우리가 자격이 되겠느냐 이게. Тэгээ бурхны хувьд болохоор бидний тэгвэл яаж хүлээдэг вэ гэсэн чинь сая 3:8 дээр хэлсэн тий. Бурхан бидний 1000 жилийн нэг өдрийг 1000 жилийн турш хүлээдэг гэж. Гэтэл хүн гэдэг одоо бүтээл өөрөө 1000 байтугай 100 жил ч наслахгүй. Гэтэ 100 жил наслахгүй хэрнээ хүмүүсийг бид нар яаж хэлэхээр надад муу зүйл хийсэн, одоо намайг бэртээсэн гэдэг ч юм уу те, намайг ингэсэн гэдэг утгаар нь тухайн хүмүүсийг хүлээж авахгүй байна гэвэл тэр хүн өөрөө би зөвхт байдал дотор байгаа гэж өөрийгөө хүлээж авч болох уу гэдэг бодох хэрэгтэй. 저도 그래서 몽골에 이렇게 선교하면서 그동안 저에게 손해를 주었던 많은 분들이 있습니다. 그렇지만 одоо Монголд очиод сайн мэдээ тарааж явах үед те пасторыг маш олон удаа ингээ хохироож исэн, шархлуулж исэн тийм хүмүүс зөндөө байгаа. 그렇지만 나는 그 사람들이 누구든지 간에 회개하고 돌아온다고 하면 나는 다 받아줍니다. 받아줄 마음이 있어요. Тэгээ пасторын хувьд талаар тэр хүмүүсийн талаар бодохдоо тий тэр хүнтэй гэмшил болно доо тий гэмшээд ирэх юм бол би хүлээж авна гэсэн юм бодол бол байдаг хэн ч байсан. 왜냐하면 이 말씀을 제가 깨닫고 있기 때문에 하나님도 우리를 이렇게 오래 참아주셔서 적으로서 우리가 신의 성품에 참여하도록 기회를 주었는데
우리가 무엇이 간데 뭐라고 우리가 잘못한 사람들에 대해서 용서해 주지 않느냐? 그건 잘못된 것이죠. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг яагаад би тэр хүмүүсийг тэг хичнээн өөртөө хохирол учруулж хичнээн ингээд сонир байдалд оруулж исэн хүмүүс байсан ч гэсэндээ тэд нарыг за тэд нэр өөртөө тэг буруугаа хороод ирэл би хүлээж авнаа гэж бодож байгаа гэхлээр энэ одоо агуулгыг буюу бурхан өөрийг намайг хэр төвчж байгаа билээ дээ тий би бурханы өмнө хичнээн юм хэлээ дээ тэрийг ялаадаа гэдгийг ойлгосон учраас өөрөөр хэлбэл би одоо хэн болчоо тэр хүмүүсийг хүлээж авахгүй байх вэ гэдгийг мэдсэн учраас тэр хүмүүсийг ингээд одоо тэр хүмүүсийн талаар 100гаад авах штеп хүлээж авахд бэлэн байдаг юм аа. 옛날에 다락에 공부했던 사람들 중에서 그렇게 거짓말해가지고 손해를 줬던 사람들 중에 보돌로마라든지 바트볼트라든지 이런 사람들 학교를 졸업을 했는데 내가 학위를 안 줬습니다. 학위증을 내가 갖고 있지만 안 줬는데 지금이라도 돌아온다고 하면 나는 얼마든지 줄 수 있어요. Магадгүй тэр урд нь одоо тэр дархан байсан те тэр болдмаа. Бат 예, 보돌로마, 뭐 바트볼트 그다음 또 하나가 또 있습니다. ямар ч зүйл тийм хүмүүс байгаа юм шүү те. Тэд нэр магадгүй одоо сургуулийг бол төгссөн. Гэтэ төгссөн гэж ааж гисэндээ гаргасан тэр байдлууд ингээл ярих юм бол ярьж болно. Гэхдээ тэр хүмүүс одоо ингээд өндөр ийм юуных нь эко төгссөн гэдэг утгаараа бичиг баримтанд байгаа шүү дээ тийм ээ. Бичиг баримтанд ярих юм бол тэдэд өгөхгүй байж болно. Гэхдээ аль хэдийн хадгалж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр тэр хүмүүс магадгүй тийм гэмээ ухаарад гэмшээд ирэх юм бол бидний хүлээж авахд бэлэн л байгаа жишээ нь. 그건 선택이 아니라 그것은 당연히 해야 될 일입니다. Тэгэхээр хүн за би тэрийг өөрчлөх үү болох уу хүлээж авах уу болох уу гэдэг нь тэр хүний сонголт бол биш. Тэр хүн 그것은 제가 여러분들에게 이렇게 가르치면서 나는 그렇게 하지 않는다고 하면 그건 우스운 것이죠. 그게 잘못된 것이죠. Тэр би өөрөө тэ хэрвээ пастор хэрвээ би өөрөө хүмүүсийг хүлээж авахгүй хүмүүсийг тэ одоо уучлахгүй бурхнаа мэдэхгүй байж та нарт тэггээ заах юм бол би худалч болно. 혹시라도 연락이 되면 여러분들 보돌로마라든지 바트볼트 그런 사람들에게 연락을 해서 그 사람들이 돌아온다고 하면 나는 얼마든지 그 졸업장을 줄 수 있다라고 전달해 주시기 바랍니다. Та нар маань одоо ялангуяа дарханд байгаа хүмүүстэй бодолмаа гинөө. Тэр батфолт гэдэг тэдгээр хүмүүс магадгүй одоо та нар руу холбогдоод ч үсэл та нар магадгүй холбогдоод хэлэх юм бол мөн тэр хүмүүс одоо эргэж ирнэ хэрэг гэх юм бол тийм юу бичиг баримт надад байгаа гэдээ дамжуулж өгөөрэй гэнэ. 자, 오늘은 여기까지 해야 되겠네. 뭐 시간이 벌써 다 돼버리네. За хэдлүүд энэ хүртэл ингээ үзчихье. 자, 오늘 여러분들 이 베드로후서 말씀 이제 계속해서 우리 공부할 건데 말씀 속에서 우리가 진리의 말씀을 잘 깨닫고 그 은혜 안에 살았으면 감사하겠습니다. За тэгээ та нар маань одоо идлээ 2 дахь Петр номроо орж штэ тий. Үгэн дотор байгаа тэр үннийг ойлгоод ухаарч хүлээж авахыг ерөөе. 자, 근데 여기 자, 잠깐만요. Эзэмийн таалтыг цаг мөчөөр ахуулаад цаг мөчөөс ахуулаад 1-2 дугаар Петрийг үзэж байгаа тантай талархаж байна. Тэгээд энэ хичээлүүдээр дамжуулан та биднэрт бас ойлголтын сүнс болон мэдэх ёстой бүх зүйлүүдийг үнээр зааж өгч байгаа тантай баярлалаа. Пастор болон орчуулагчаар дамжуулан бас бидний хэлний сүнслийг бас өргөжүүлж дэлж өгж байгаа тантай баярлалаа эзэн. Улам илүү бас суралцах тэр боломжууд бүгд галгыг нээж өгөөрэй гэж тантай даатгаж Есүсийн нэрээр гуйж залбирч байна. Амин. 아멘. 아멘. Чи битгий баярлалаа. 바이올라.